دیتنeke li rastiya rêxistinên Kurdistanî, xwedîkirina pepokiya ramanî, li cem piraniya rêxistinên qezencî, makzayiyeke zordarîya kevne sîstemên bavanî ber ve dîrokê çêrandibûn û ne seyre ev tişt. Ji ber ku piraniya rêxistinên klasîk a rojhilatnavînî yên di hembêza hevrista zordariyê de xwedî bûn, karîbû ev hevrist têkeve nav refên wan da birêya stixbaratê. û giyanê valahiyê têda biafirîne wan bihêle bibin wek qalibin mîna hev bêrewan û afirandin. Ji ber vê yekê hebûna van rêxistinên vala û sist ji bona berdewamiya lawazî û parçebûnê ye. Ta civak ji koçberiya derûnî rizgar nebe. Ew ê ku rêxistina nezanîbûnê cîgir kiribû, birêya serkotkirinê û savkirina pergalên nexweş, ew rêxistinan nikarîn tiştekî ava bikirane. Lê erkin xwe timî ku bilerzînin û belav bikin heta bêdawiyê. Ji ber ku bi hêsanî nikarin van şêweyên îşq ji holê rabikin ku desthilata serkotker di nav da çandibû û bi vî rengî dibin destikeke gerentîkar ji parçebûna civakê û valakirina wê ji rûnakpîran. Bêguman ev tişt komployeke li ser zanyar û civakê ber ve demeke dirêj û dûr û nediyar da. û ji sedema tunebûna baweriyê di nav tûf û qaşên civakê ta ew civak bibe tenê guheke vekirî bi a ekranên medyaya reşker bike, a mirin û cengên demdirêj belav dike ji bo berdewamiya serdestkirin û serweriyê. Ew hêzin serwer birêya wan tûfên ên gêre û kêşe di hundirê civakê da diçînin temenê xwe dirêj dikin û ev tişt di hundirê civakên rojhilata navîn da bi giştî û a Kurdistanî bi taybet diyar dibe. Encamên tundiyê û şûpê wê li ser civakê. Karl Marx çepandinê di navaroka xwe da dîtibû ji encamê nakokiyên di navbera pêdiviya bi pêşveçûna giştî ji mirov ra û zikmaka civakê a sînordar ba. Ji ber ku mirin ji bona guhertinê di benemala xwe da vedigere ji wan nakokiyan da û yên li ser civakê de rewşên hevkarî û lawaziyê tivî dike, ji ber ku civak bi leylana guhertinê ve girêdayî ye. Mirinek heye mirov di hundirê xwe da amade dike. Eger bi êrîşkirina xwe li dijî din an bergiriya xwe ji xwe re. Li hemberî êrîşên din yên bi rejîma xweyê taybet ve çekdarbûyî ye. û ji vir em dikarin tundiya xwînî tê bigihin ku ew girtin heviyeke malgirtî ye. Di nav xwe da baweriya ta kes bi pakiya bîrdoziya xwe û mafê wî bi kuştina rikber yê li aliyê din va ye. û raman pêdiviya xwe bi dabançe û bombe heye ta bimînin. û kêm nîşan ji vê yekê tiştê ku me di dîrokê da dîtibû ji cengên pîroz û ku min yên şerê hevdû dikin û bîrdoziyan diafirînin wek bihaneyan dikuştin û dizî û
û talankirinê. Em vê rewşa heyî tê digihin ku ew nemana hatinên heyînê bi behaneyên pûç bi şîrovekirina mav û nirxê sincîva girêdayîne. Cengin ji bo parastina nirxên Xwedê an welêt û li paş wêna destê gemşûyan dirêj dibin yên mîtingerî û ferehbûnê kirin û şanşîn û şahînşahiyan ava kirin beramberî wêrankirina şanişîn û aboriyên din yên hebûn. Wêje li vir radiweste ji bo piştgiriya aliyê xirbûyî li hember yê li dijî xwe û baruda bandorkirina rewanbêjî di vir da beşeke naye parçekirin ji şerê şîrovekirina mav û pêşgiriya bawerî a bi ezberkirina pakiya rehî û bîrdozîva têkilbûyî ye û ev yeka bi bermayê komêva girêdayî ye. Xemgînî û mirin şêwaza jiyanê di dema cengên hundir da binav dikin û di çîgeha neewleda ti kes nikare jiyana xwe ewle bike di çarçova rewşa amadebaşiya derûnî da. Em dibînin ku min xelkê tevlî hevin timî di rewşa amadebûnê ne ji bûyereke dibe ku çêbe. Dema sivîl dibin leşker û hewayên civakê têne guhertin êdî bi aramiyê rehet nabin ji ber ku dibe aramî li paş wê ahozek hebe û merasîmên mirinê bûne tiştekî asayî, merasîmên li ser vedenga stranên şoreşkerî yên xemgîn. Mirin bûye ahengek û dîmenên mirinê bûne rêyeke ji rikberiyê û beşdarbûna di ceng û girtinheviyê. Ev bûye hewake bi cengê têkildar e û hevgirtin dirûê berekerê mav yê hêrîşbirê li ser erdê şêweyên bergiriyê rewayî berz dibin û gel li vir biryar didin ji bo bimînin û li nasnameya xwe xwedî derkevin ta cîgirbûyî li hember hişaftin û nemanê bimînin. û mirin ew baca jiyana birûmet e û berzkirina vê yekê girîng e û dihêle mirov di hundirê xwe de bi vê bawer be bi rêya wê pêdanê û dema xweşî pêk were û aramî cîgir bibe divê mirov hemî rikberî û zehmetiyên yên rastî ew rêya tevkelem û barên giran derbas bike ji ber azadî pêdîviya xwe biperwerde û şênkirineke ramanî û giyanî heye ta kes ji xwe re misoger bike ew rewana a kar û rabûnê desteber dike. Ji ber nirxên siruştîne tenê gotinên ne tenê gotinên tewrîn e. Ji ber nirxên siruştî ne tenê gotinên tewrîn e li deryayên rewanbêjiyê de avjeniyê dikin. Lê ew çawaniyeke jiyanî ye ji bo biserxistina wê û berzkirina wê di jiyana rojane de. Mîna rewşekê ye gumanî û nediyarkirinê napejirîne. û romana niştîmanî ku min nirxên zanînî kurtas dike
و رومانا نیشتیمانی کو من نرخن زانینی کرتاست که تا ببه مرتالک آسه دروی جکتن و ترسه یین کو رجیمن سرکودگر لهمبر جماوران ددومینن تا کوه جرکبری و باوری روت بکن و اف یکا دروی دایکو باوان داد سکنه دما زاروکن خواه کذبن خواه دبینن رف دو رف پروامرنه دکهون پیش برکه جبو خلاطا شهید بونه ورگرن جبونا ولات خون کردستان و هر وها جبو پرسکریکا دموکراسی وک هویه که بابتی بسر کبه وک هویه که بابتی بسر کبه و اویکا دکوه دوسا کولتی و ملهوری کرنه جواکه و اویکا دکوه دوسا کولتی و ملهوری کرنه جواکی و حولا جماورن هیستار جبونا آزادی بونا قاتی وک هویه برانبری بجارده که دست خواه داتینه لسر پره و دست هلاته برانبری لرخ بجارده ین برچیبون خزانی و نزانی وانا دور پیش تکن لکهلک بنچاف کرن مرن و گرتن نادو او در چونا اندامن لاش به انجام شر دبو بهای که گران برانبری اوله کرنا نرخه گوریدانه او در خستناوی وکی نرخه که ریزمانی و وگو هستناوی لروشا جیانی دا چیروکا گریدانا زانیار به هینا خویا نشتیمانی و رومان و دستانن کون جدی روکه واوینا دیار کرن و اوا گوتو بیجه که اندامیه ده فلسفه اندایه جبرویه که رهنی کرنا لسر دبه پیک هاتا کار آفرینری و جی ورگرتی را آجوتنه که ده جبو شیاربونا گیانی آب کشین ارد و گریداییه و ببرگیریا لسر جدابون و تایبتمندیا جواکن پر ره آلی و ناسنامه شر یکو پیشگیریا دموکراسی و وکهویه دکه جنگی مافدار و گرینگه و چنابه بتنه جدروی پیتبویینا ویجهی هنری و آوازی به و مرن ده سبارت اویندار ده دور کتنا خواه جوالا ولیت و یارا و اوا یک جرنگن مرنه پرترین نمانه جروانه تا کسرا جبرکو نکاره ده پنابریه دا ولاتی کی چه بکه تاوی کو هین یکه و جنگ یکه لی جاردنگاریه را تایبتیه که روانی هیا لجم تا کسی آفرینر برنگه کی تایبت و پنابری اوا هل کرنا مروفه ج کوک خواه هل کرنا تووه که جیابو ده ارده که نانگیر دا و وگو هستناوی لجهه کی دن جدروه ولید و هوای خواه و دبکو مزن ببه و دبکو مزن جی نبه و دبکو تاماوی جدا به اگر شین ببه و اف جی راواد که هبونا هنک چاندنیان لدورکه و نبونا وان لدورکه دن و اف یکا لسر هستیاران جی پیکته و نمرجه کو وی جدروایی جیگهن خدا برهمان چیکن تدی کو او دور اوروپا با وکی میناک جبر او جهه که اولا و پشگره جه آفراندنا زانیار روجلات ناوینی یه وی نکار به جیرا رحتیا روانی پیک بینه و هر وها رحتیا جواکی جبر کو تا کس لور ده جهه کی بیان دایه دجی نه ده جهه خدا وسا ام دبینن کو شر هندری
ترسکه خورستی بخاراتینه جبر کوچبری دبه بجارا گلکان لرخ مرنه ده سنگرن شرده جه دست چونا بهتری 11,000 شهید دشرن لاون روجاوای کردستانی لهمبر ریخستنا دولتا اسلامی دا یکو ترکیه و قطر پیشگیری وید کرن و اف هجمار لیدان جبلی کوچبریا بروا باکور دولمند اوروپا و هروها دولت جیران به تایبت هریما کردستانی جمارنامه و جنگی هندری جهی سالا گران و به ایشه جدر وی ویرانیا دلیما جیرین جبر لیدانا باجاران داویا وی داگر کرنا افرین و گندوارن وینا و گره سپی و سرکانیه جعالی داگرکریه ترکی و چتین بسروا یین ناو خاک روبون دجبر سوری به پرگال خوی خوانی و انجام ویرانیه لسر درونیه و جیانا خورستی دا دجواکه دا جیگه که نه آرام درست کربو جیگه که تجلاش و بهنا خوینه ماین و مالن ویران بوی آواهین ین دبون ناوندن نیشان چیان و دیوارن جهفکتی ین دبونه تونیلن در باسبونا چکداران جه کنارکه لکنارکی جیگه که تب نخوشیه و اویه که ودگره لروشا تیک چونا دوباره بوی دناو کلیک و کلیکه که دا و آماده باشیا درونی آتمی جبازدانه لبر درگهانه جبر گفدانه با اپراسیونه که ترکی نیزک پیش روژه که نپنیه و آلوزیه که مروویه دیاره لپیش چاو و کامیرین جیهانی باجا برفره بون او زفت کرنا لسر هاتنان بسدما کنترول کرنا ناوندی لسر ارده او کوشبر کرنا هزاران و بجه کرنا کسن دن و گوهرتنا خلکن جیگهی بکسن نوحاتی هلبت سودا ویا که ودگه لسر آلیا ینکو آلوزین خوین هندری دردخیرن و اف جنگ جعالی دولتن کیلک سوری و بریا خلکن وینا ین جیگهی تینا ریوبرکرن ین هاتبونا خاپاندن لکیلک هاتنا بیانان جهر داره وکی کوددما جنگا اسپانی آنافخایی دا چیبو سال 1936 حتی 1939 هتلر دوی چاخه دا جی اسپانیای کروبو میدانه کی جبو کارانینا چکن خواه وکو لسوری دقومه جبرکو بازارا چکان رانوستیا و جی درن هاتنا وان نسکینی اگر جعالی روسیا با آن ایران آن آلمانیا آن امریکا آن وکو لیونان قومی 1944 حتی 1949 دماکو آلمانیا و انگلترا خلق یونانی بکار آنین و جنگا نافخایی هزارن قربانیان چناندن جبرکو رامان و بیردوزی باندور و گرنگی خواه وندادکن اگر روشن تاری نون و قبسونا و نکن تاپ خلق بریا وینا گیان خواه ویخینن و مورالن خواه شیار بکن و آخافتن لسر بیردوزی زانیاری بواته دما خلقن زیده زیان جنگی دیتنه و آرمانج بکن و لور دبکو هنر خواب آفراندنا رامانی و زلال بکن و بالنده رامانی جدر و رفن خواه دفرن تا شیاربونا روناویج بگره و یه وک خواه چه بکه تا بریاوه هرگولین خما مرووی بریک و پیک بکه و مترسیان جهولی راکه و زمان رامان به حیثانی هلدگره و ریبازا درونی لور
گرنتی دده تیگهشتنا خورستیا تا کسی و میلاوی جهستیاری و تناهیه دما چر رودانه تیدا خلق دمبرن رنگ مروف تیدا وندا دبه روتالی هناس دادگره و نویسا درونی گاوین یکمین داویجه و نویسا درونی گاوین یکمین داویجه جبو ناسینا هندر و خم و نپنی دناف خدا دهیله لسر چاوانی دانستاندنه به بویره را دماد قومه و پیدویا باوریه که فلسفی هبه لهمبر پروژه اسلام سیاسی بلایان وین راگهی و اف بیردوزیا جرامان ریخستنک کردستانیه تسپوره بگرتن هویا هینی جبو کردستانه و ناوی وی نتاوا دموکراتیکه یه اوجالان دانی بو و لگور توریا مارکیزم دیار بو و تشتی که اول پرست دهیلا خواه بتاقینه و سرن دجمن خواه ببره و دست خود اینه لسر جنین وانا او باندورا وجدان و نهادیا حیرس و زاینده و هر دو تشت وی دهیلن کومینا گایا کی به لپی جل سور بکهوه جبر پاشخستنا هش و تمراندنا وینا واتیا وی مش بی چاف و پیکتنا بدو زورکاریه بی برکتن بزیان کشتن و افتش شروع دکه پیدویا سازکرن مرنه بکسن بهش جبو ببن ایزنگ جبر جواندی و سودن وانی دور مرنا جنگ انجام داده او بهتر گران و بزیانه لسر درونیا جواکی دا هندر تالان دکه و گیانان بن پیدکه و لسر صحنین بیدنگی و نالین داتینه و بجفاین دمبورین و رودان کون با دادگره ایشن کو بزحمت تینه درباس کرن سهن خواه بگرانی داتینه و مل پی جان دده و کراهی دبه شکفته که کوچبوی جبلی به سیبرن مریان و بانگن وانی دیاربوی ده هزر دا ین ده هندر دا جیگر بونه جبر کو اول مینا سهوانه که گیشتی و لحظات که یک دور وی دا خلق با آوائه که آشتیانه و به سرتی دزویرن و رو کو افسان دهشن خلقه دا جیگر دبن ین کو دم وان نبو بسدم روشن وانا کو بخوینن و لیکولینه بکن و هناس خواه آمده بکن جبو زانینه را و تشتکی خورستیه کو اول بالاوان بکشینه با آوائه کی خزایی بکو باش پرتوکا وی بخوینه لی نیزی خوده دبن با آوائه کی حیسان و بیر باز و نمیل داره سرطبونه نه و کشه اوان بکسن دن را نینه و دکارن بلز فیر ببن جبر کو او با آوائه کی بردوزی سیاسی نیزی باورین خوین خورستی نابن برواجی کسن هانی لجیگهن سرطا دجین و یین اول دواندا برنگه کی سرط مزن بو نکاری بون به کسن دن را با آوائه کی آرام جیان بکرن و اف نیشان داده چاوا کو داعش به حسانی دکاری بو خواه بجه بکه دهنک دورن کتی دا پیکاته یا عرب دجین جبر کو هم بیز کرنه که گلری جوان را دور دا هبو و بینگه که دجمناتی وان دهیله کو کاربن سرتیه وخون و رامانا قاعده یه چکداری ورگرن و دور دا جداهیه که هیا دنابرا اولداریا کردستانی و اولداریا عربی جبر کو آیه که نهاتیه ایدئولوژی کرن و آدن سرته ایدئولوژیکه کتبویه دکریا دا و نیشان ده جدابونا جیگه تا او اولبونا بی بلاف کرن لسر بجارده که شر تندرویه دکه و آدن وی برهمدان و هم بیز کرن دکه لی تندرویه اولی بی لایانه و هم بیز کرنه که راستین جیرا نینه
جبر کو پشتا خوا لسر بلاف کرنا کشتن و پیروز کرنا وی دکن و زور کرنا و پشتا خوا جبر کو پشتا خوا لسر بلاف کرنا کشتن و پیروز کرنا وی داتینه. و زور کرنا خلکه جبو دیمنا جه کرنا سری و قد کرنا اندامان و خاچ کرنه تماشا بکن تا ترس و بزدان بلا و بلگر خوین و فیر کرنا خلکه جه ترسه را با آوائه کی راست راست و تال جبر کو او دستکه که باشترینه جبو جلو کرنا خلکه و زور کرنا وان لسر ستوخاریه حتی دمکه جبر کو ترور باندورا خواست جواجا اسلاما سیاسی آدیروکی دستینه و اف جسر دمن جدا درکتن و سیاستوانن دسلابدار به دیروکه به هفگرتنا خواه بمیرن آبوریه و یکی پیک آنین مینا ریه که جه رودان کرنا آلوزیان را و بکار آنینا دقن اولی جبونا آرمانجن خواه. تاکو هشمندیا تا کسی دیخنه دگرتیگه هیدا. و اولی بدنگی دینن بزور و فشاری. تا ببا او تا کس بشکی بشدار دی پیواجویا توره و هر وصا اف گرتن هوی تی آفراندن جبو مزنان سوده جه بگرن ین خواستن که رجهلاتا ناوین ببه میدانا زورنگ و پیشبرکه دنافبرا روس، امریکی، ترک و ایرانی وصا ایرانی دا وصا جیهانا سیویل تشتکی نگرتو بو جنگن بره ین تیدا میلیونن مروف جیانا خواه جدستا بون و گلک آباهین ولاتان تیک چوبون و میلیونن دنجی مشخت بون و شرن دوسا هنکان خرابترین شر دو دربار مروفی دا و هروسا خورستیا زورنگی و آلاوین وینا تیگو هرتن جی دما جواک فیری آستا پیدویا خواه ببرزبونا بقایمی لسر صحنه بویرا. چه کرنا روشه که باشتر پیواجویه که با آلوز و زحمته و پیدویا خواه به یک گرتن و بشتار کرنا چارانوسی هی. ده برزبونا به هیز برانبری ایریشا درندی یه راست راسته به دیار کرنا هفگرتنا دو هیزان یک کفنه تزکه دیروکا دایه و آرمان جوه دوباره کرنا دیروکا خودیتی لهدما نهادا و بریا توان کرنه و آدن بنرخن جیانا آشتیانه و اوینا جیانه و گریداییه و هلما رزگار کرنه جکولتی تی خویانی کرن بنرخن و بونا جواکی لسر هفدودا ده چاخ جنگا هندری یه به هفگره دانا تا کسان لدور چارانلسن خوا و پاراستنا وینا برز دبه و یکم نیشانن برزبونه لپیش دیار دبه بریا درکتنه لسر رژیما دولتا سرکوتکر و اف درکتنا به دیمنا سرهلدر و خویا دبه لی نه برنگکی حسان و بیسرو بره لی بریا کاری خستنبویی و دکاره که تفگره بخد روشک بالا و زانادا و رد کرنا توریا فرمانداری تاکه کسی آن دستلاتداریا گلمپراتی آبیدونده یه جبلی آوانتا و ویرانی تشتکی بدوخان ناینه وصا سرپیهاتین مروی رادبن دسها گرتن هویه تاکو کومنین بگو هرتنه باورمندن
bibin bîngeha çaksaziyê û ev yeka bê piştrastkirin birêya jêbirina tirsê ji dilê civakê ve û çandina baweriyê di henasê ta kesan de diyar dibe û dîtina wî wek bineyeke rast tê li ser piştpêbestkirin diguhertin û avakirinê de. Bêguman ku serhildan di nav xwe de qonaxên binkeftin û destkeftiyan hembêz dike û hemî ji bûna civakê ne. Eger çiqas bihaneyeke giran bide, ji bo fêrî girtin heviyê bihêzin serkebûn û paşveçûnê re bibe û di vê têgeha şûreşgerîbûnê bênûkirin ji bo nebe destikekê ji desthilatiyeke metirsîdar re. Ji ber ku piraniyên sosyalîstan yên benîştê têgeha şûreşê cûtibûn, li ser pariyê nanê gelan hilkişiyan û xewnên wê bi azadî û demokrasîbûnê dizîn. Bi encamê jî xwediyên şûreşê, Encûmena Rêvebirina Şûreşê Saddam Hüseyn wek mînak berhem dan û piştî lêdanên leşkerî hatin desthilatê Hafîz el-Esed û zanyaran işkence kirin û cemaweran giribûne di tenahiyeke dijwar de mînak Qezafî. Paleya sosyalîzma şûreşgerî di rojhilata navîn de pepûk e. Ji ber vê yekê em dibînin ku Rojavayê Kurdistanê bi gelek sancan ve derbas dibe. Jê ew metirsiya ji gefdana derveyî û her wiha parçebûna hindûrî a Kurdistanî di navbera ew şepêla sosyalîzm û şepêla yêkhetîbin biryarên istixbaratên Tirkî. û em ti rehnî di asûyê de nabînin û dibe ku fişara navdewletî a Ewropî, Emerîkî serpêhatiya Rojavayê Kurdistanê cîgir bike eger li ser vê yekê li hev bikin, wekû li başûr çêkirin. Lê ev yeka jî wê bi zehmetiyên herêmî derbas bibe. Tevî gewrtirîn şûreş berz dibe bi wêrankirina wêneya hedayê xwînî dirêxistina dewleta İslamî de. û her wiha birêya rûbirûbûna her du cîgehên îslama siyasî bi her du baskên wêna Sunnî û Şîî yên têne naskirin bi dewleta Îran û Tirkiye ve. û ev yeka nakeve tenê li ser milê Kurdan de. Tevî ku ew in serê rima hevbendiya navdewletî ne di rojhilata navîn de, lê gelin deverê ew jî di dîrokê de derdê Osmanî û Sefewîyan kişandine û darê zorê ji wan xwarine û niha jî neynûkên xwe di her cihî de berdidin. Di hemî xewnên civakê û xwastekê wêna bi dîtina pergaleke baş ji jiyana xwe re. Wê ji stemkariya netewî rizgar bike û meş bê rawastandin dest pê dike ji bo pêkanîna vê armancê. Guhatina cîhanê û bûyîna wê mîna gundekî biçûk bi saya zîrekbûna zanyar bû a teknîkî. û ev hîşt ku her tişt bê dîtin birêya kamîrayê û ajansên ragihandinê a cûr bi cûr û bêguman ev yeka tê kirin bi çêbûna şûreşên hişmendî û pêngavên cuda ji ber ku ti rê ji pergalên gelemperatî nîne ji bilî ku wê bişkên li pêş vebûna cîhanê bi ser hevdû ba.
زانیار جیهانگیرینه دی گیان و دیتن خواه جیانه را و ریخستن وان سردمک نو دو گوهرتنا نقشه و تیگاهان دا آفرینه لی اوان لسر ریا راستن دویران کرنا پیکرا پارتیتی آگلمپراتی و راوستاندنا هاربونا سرمداریا بی سینور تبیکو جیهان گندکی بچوکه لی تم هنک هنه جدر وی رفه و فیخان ددن و بسی وره خواین دیروکی بعد چن جبو دیتنا شاهین اولی و آدن نتوی بیکو گوهن خوابدن بروشا آکو میلداری اولهیه و جیانا باشت به وسا هستن نجات پرست لراگهاندن دهیووژن و گوتار بیجا نفرت بجین دکن لی اولدارن فتوان زیده میجین زارویان و بجاردین خزان و بیکار دششتن زیده میجین زارویان و بجاردین خزان و بیکار دششتن وان لسر شرن هار و خوینی دهفتان لرخ بلاوبونا فروتنا چکان جعالیه دولت مزن مینا روسیا امریکا و المانیا بکو گرستیرکا کوتیدا میلیون مروفان دجین جوان را خنبه اف جه انجامن به پرسیاریا سنجیه لجموان دولتان دا به بازار کرنا ویرانیه و سودورگرتن جه آلوزیم گلان جبو چافکاریا خواه قزنجی تیر بکن و کولتی نناروینه لی اوا رکبریه که دروی مروف زانیار داد سکنه یه آفرینر و به هبونه باگره دایی به سرهشکیا خواه رامانی و درباز کرنا خواه جیبندان را و هبونا خواه میزده که به آوائه کی جدا و به باندور به چارچوب واره جیواکی دا یه لی بدگره او باوری بزانین و اوینه و بلند کرنا هناسه او یکاوه دهیله کدوری وندابون و کوچبریه با و سرکفتن لسر روروک و کولتیه دبمینا قناخا رحت بونه که تام دکاره بریاوه او جیمداره بباندور رحت تر بگره و لهمبر دمن زحمت دابه وی دهیله کو پیش که و درباس بکه بکو دوری سنجن گریدای بزانینه به جبر کو نرخ بوستکه کور و فرح دبه ده هندره هناس مروفی دا و دهیله کو کاربه ارکن خواه بسری بکه جبو روناک بیری و گش پیدانا کور جیندن را این حول دادان کو جدیل بونا از ازیه رزگار ببن و بگمان کرجیما سیاسی آستمکار او دورنگی پپوکی و نهزه کربو رنگن ین جواکه رش پیشت کرد او جواکا یکو جیجیانا باش و خشیا آرمانج بوی هزد کرد و به وی آوائی سرکفتنا راستین دناو بدوبونانه تا ببه بشکی جکیانه تا کسی چالاک و شوپدار وسا آسو هدی لسر پیواجویا آفراندن و تیگهشتنا جیانه بدبن جبرکونه دیار بونا شارستانیه و پیش برکا زانیاری بسدما پیکتنا قزنجی و هلوچینا نرخی بو یکو بانگا هشمندیا مرووی هشت کو بچه آوا برانبری برجواندیا درندیا سرمداری یا هشک یکو نیشان جیانا جیواکی سرسماکر و هشت کل همبر گفه جهفکتن و پارچه گرنه بن و ببن ایزنگن چتیتی جدولتن هرمی را و صحنه مرووی کردستانی و آوانتیا جیاوازی بوی و داگرتیه
تاوی هبونا شپیلا آوابونو و گوریدانه یه هول ده بجواکه و بچه جبو پیک آنینا میزکرنن وی جبو جیانا باشترین تاوی نارین بندا بنکفتیان ین با آخافتن سرکفتینه و بسلوگانن مورالان بلند کرنه جبر وی ام دبینن کو شورش ده جیهان مدا چیچکره ستمکار و گندلانه بجارا نبونیان آکو مینا دارن بیبر بمرن و ببنه کلم دروی گوهرتن و رامان نو این لدیجی رامان وانی کون و بجارین وانی کون شوبی درد کون نخشه لنافچه دوباره تینه نگار کرن و گرگه لیبونا دموگرافی وصا بگوهرتن و جیان تیکچوی با و جواک نچاره کو برگیریه بکه و خوشی ریخستن بکه لهمبر پیرن گوهرتنا دموگرافی و هینا دجمناتیه که هریمی دیار جگل کردستانی را اول سر یک گرتنه داتینه نه به هینا سرورن روانی جگلن این برنامه خین بردوزی داتینن لسر حساب اولهیا کردستان استراتیجیک لیبله شر لهمبر خستنا تندرو بجاریا روبروبونا میدانی پیش تابو دوسا مجولبونا بریکو پیکبونا مالا هندری لبر درباسبونا کومن تندرو لهندر باجیر ین شورن خاتوش کرن جبو جه کرنا سریان بدلووانی لهر قرزی تاخ و گندکه چه راستی وان دهاتن ویراند کرن و دوان روشان دا خلق به همان قات و تمنن خواه آماده دبن جبو روبروبونا و جنگاهار و به هزاران خجبو و ایریشا ببخت آماده کرن و هندن لسر آخاخواه دا مابون بکوژ ولید درکبن و هنک جی چک هلگرتن و تفلی هیزن شرکر بون و او یکا دبو جوان را ارکک پیروز و پیگرتن به نهادا هبون و بخودان کرنه لسر خاکا خالکه مسوگردکه لسر خالکه مسوگردکه کو بشتاری شر برگریه ببن و دوی روشه دا تشتکی دا آسوی دا خویا نابه جبلی تشتی گریدایی بپاراستنا جیانه و گرانتیا هین و بخادان کرنه هر دو آلی هر دو دبینن و دو هندر خدا بردوزیه که را دکن یک جه دیروکی و هوش وداتیه دو اول و دوباره کرنا بجین کرنا وی با آوائه کی سیاسی وکی ارکه که مسوگر جخارا دبینه و پیدویه کوشر هر کسی کی دجبریا وی دکه بکه و آدن شرد که جبو ارد و هبونا آد بن گفا تونکرن و نمان دایه جی دیروکه با و افتشت به هبونا کردان وک پیک هاتیه که کون دروج هلاتا ناوین دا گریداییه و ساقرنا لشکریا اسلامی آنگو برسکرنا اسلاما جهادی جبر کو او دستکه که باشتره جبو تبلی هفکرنا کاخزان او زفتکرنا هاتنن آوی و نفته جبر کو عثمانیا اردوغانی هاتو بو جیگر کرن پشتی دیار کرنا ریخستنا دولتا اسلامی و بلز فرح و بلاو بو و هر وها دجبریا سوری بو پاری اکرحت جه اسلاما اردوغانی را یه لسر هاتو بو دانین و هر وها ایران سوده جوه یکه گرد و پیک هاتیا سنی رشکر و با آوائه کی راگهی آرمانج کرد و برنگه کی زندی بریا داعشه یه شیعه آن هیمان رژیم سوری آرمانج نکرد لی بهتر بری خدابو عرب سنی و کردان تنی و بری ویری خستنا
dabûn deverên Kurdî li Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê û her wiha armançkirina Kurdên êzîdî. Wisa Daeş diyar bû wek alaveke bîngehîn ji bo nîgarkirina nîşanên ji rojhilata navîn ra bi rabûneke Kurdistanî bi seyr wekî berhelisteke bîngehîn û hevalbendekî xurt ji hevbendiya navdewletî re di operasyonên xwe de li hember Daeş piştî şerê rizgarkirina Kobanî bi taybetî. Van neqşeyan bi xwînê têne nîgarkirin. Bê ku ji lîstikvanên mezin ra wêraniya bajaran û ji destçûna bijareya xort xem be. Wisa bi dawîkirina şerê Daişê beramberî zêdetirî 11,000 şehîd e û bihayê Efrînê Gotaya Şamê ye û serê Kaniyê û girê Spî beramberî Idlibê ye. Wisa navçeyên desthilatê têne parvekirin û pêdivî ye li ser lîstikvanên biçûk ku wê sînaryoyê bêgengeşer pêk bînin. û dewletên mezin lîstûka xwe dîlîstin birêya hêzên cîgehî yên şer dewsa wana dikin. Arman jê destkeftî û berbijariyên di dewleteke çêkirî yê mîna Sûrî yê bû meydanekê ji dawîkirina jimaryariyan ew pêşbirka navdewletî tenê di dewletên westiyayî parçebûyî pêk tên. û ew ferehiya Tirkî Îranî li ser pêşbirkeke rabûyî di navbera wana da aşkere dibe. Rûsya û Amerîka vê girtinheviyê birêva dibin û birêya wan diyardeya nîştecîbûn û revê ji dûjeha qewimî mezin dibe. û aloziyên desthilatdarî êdî diyar bûne û heriftina aborî mîna reşdariyeke tirsnak mîna encameke aşkere diyar dibe. Yaseya Qeysar mînak. û yê dibe destika bi dawîkirina bi cîhanîna pîlanên navdewletî bi cihanîna pîlanên navdewletî yê dibe dawiya rê piştî parçekirina civakê û durustkirina navberên Kur di nav da piştî nimûneya dewleta salûxgerî hûrhûrîkirin û herifandin çêbû û li ser civaka pelixî eger xwast bimîne ku li hember gendelî û sitemkariya mafyawî raweste yê ku desthilatên yên ji xirakirina dewletê û helweşînê wê derketî kargêr bike. Em qurbanên mirovî dibînin zêde dibin û derbiderî berdewam dibe û bêzariya aborî mîna reşdariyeke tirsnak diyar dibe û peyketin bi dû zorengê dibe tiştekî naye rawestandin ji ber ku dewletên aborî nikare li pêş çavkarî û xwestina xwe ji berfirehkirina desthilatiyên xwe bisekine. Ji ber vê yekê kî agir pêxe wê nikaribe vemrîne di çaxê ew bixwaze. Ji ber vê yekê bo erk li ser dewletên yên awante û alûziyan xwedî dikin ku li ser rêya xwe de biçin û bi rolên xwe bilîzin bê veger û berketina Kurdistanî bi kêşeya xwe ve ji demê buhurtî qayîmtir bû û netewan ranabin eger rikberiyên yên ku li dijî hebûna wana tê derbas nekin û ji bona ku vejînbûna para wan be divê bi harbûn
برگیریه لسر پیروزین خواه بکن و جهکی بلند بگرن ده گوچریا زورنگ جبو پاشترینه. راماندن ده ناوکا زورنگا درونی دایه که ده هناس مرووی دا جهد گره مدهیله که ام زورنگا ناکوکین گریدای بروش و هوش و سودا میزه بکن جبلی رامانن ین ده هشتا تف دگرن اف همی نیگارا ریا تاکس و گوهرتنن وی دیار دکن دما کلم لهر دره دمینه و تیگهشتنا کریار دکوه ده چارچوه روشتن ین کو جیه که و درتین و دانستاندنا تاکس به دردور خورا به پالدانا لسر کومک باندور کرنن جواکی شر لهمبر ترور کارکی زحمته مترسی به و زیان خواه لسر هاتن و رفتار جورین آجیواک دکه و دما ام جواکا کردستانی میزه دکن اموی دبینن وستیایه به کریار آلاون برکرنا روشنبیری و گودهیه یل سر هاتوب و مشاندن جعالیه دستهلاتین نتوی آسر کدکر و لسر وی ارکک جخوا مزنتر هیا و اوا روبروبنا ریخستنا دولتا اسلامی و چندین قانیبونا وی ریخستنه لدان استاندن بهشمندیان را بگوتارک دیروکی اسلامی دهیله جماورن تجبوی بدرزین اولبونا کوین شوپی و باندور بکن. وی بانگه ببرسرینن و دو هندر خدا کینو دیمبون کوم بکن. وکی کو آرماندو تورنو د پرتوکا خدا بسرناو سنجیبونا زورداریه روپل 19 گوت مروف او لاور تکه جبلی مشک و هنک کیزن جواکی لاوه زاینده خبره کوپک دکوژه لاوه زاینده خوا بریک و پیک دکوژه و لگور نرینن هنک انتربیولوژیان مروف بو دلوگره همی آجالان جبرکو او کجره بری هر تشتی ام لور آلیک دن دبینن جه داناسینک ننو مروف پیته ناسکرن اواکو ببهیوی و ذکرشی و هاتیه تیر کرن و دخوازه ببه لسر دردورا جواکی بچه آوایی سرورک جبروه دسلادار جه زورداری و بردوزی دو دستک دبینه جبو دست سرکرنه و آواکرنه رجیمک تایبت جخاره و تین آسکرن کونه لیبورین هزه دما بگه آرمان جاخا و شر همی دنگن کو جنرین و آلین خوا جدا دکه جبر کو لگور نرینا خوا او دنگ کریت دبینه تشته کو نیشان ده به مستوگریا هبونا دورین زورداریه و هر دمی تا دولتن ین چکان دشینن جویه که سوده ورگرن و گوه خواه
و گوه خواه نادن نرخ و سنج جبر قزنجا دراوی بری هر تشتیه و تو واتج مروواهی را نینه جدر وی ویجین نین کو زانیار آفراندنه به درباسبونا سردمان و هر کو زانیار رامانیار آن هنرمند آن چیکر خستو بو کو پر دناوبرا چانت و نتوان با آوا بکه دست هلاتین سرکوتگر هاتن و وان پر هلوشاندن و روان شارستانی آد هبونه دا هی تک دبرن و یکم شوب جه آفراندنه هاتو بو دیارکرن به اندازیاریا هبونه یل پیش چاوان یل لپیش چاون مدیاره و سیستم آکو ده جینداران دا جیگر بویه. اوین هبونه و هبون زانینه جیندار پیشی هر تشتی هبون هزر دکه و مروف خبریا هبونه ناس دکه جبر کو او زمینا کوته دا جیواک چه دبه و جه پیوان و نرخ خوادستینه جوه گریدانا یکم ای مروف به هبونه گرید ده بری تشتان بچسبینه و او جی هزر کرنا اوینه بچه بونا هست جبر کو هست مروف به دردوره جه هزر کرنا گوده فام کرنا وی جه خورا و باوری وی بجیان دست پیدکه باوری انجامکه خوزاییه چه دبه لسر رولن ای کسی هیی دناو دا در باسته به تا کو جراستیا نرخن انج اوین هاتنه پشتراست بده جبر اوین نونرتیا هبون الهبهاتی و چلنگ دکه و جه درجه من تکدانه بوی زانین انجام بو و هینا اوین بنیاد بو بریا زورنگه جبو سرکفتنا نرخن خوزایی سیستم و زاگونن ین گرنتیه دانه هینا کومن مرووی و مشق کرنا رفتار وان جبو چسباندنا زانین کارآنینا آلاوین هیی این زانیار آفراندن پشتی ناس کرنا ایگر و کارآنینا کور و آوا کرنا مالان و چاندنیه تا در باس بون با آفراندنا کهربه و تلفونه تا شورشا کمپیوتر و انترنت و ساعت کلیا مروف بخواه هات خویا کرن و پیش باچو و بریا ای برانبر و جیهانه بگیشتی مروف گریدانا خواه به هبونا آزانین وندا کر به انجام زب کرنا غریزه دست هلاداری سمیانه و خداوندی تاکس و هلگرتنه و نزانی و دست کرتنه لسر دفینه و دجمناتیه وسا جکیان زانین ها دور کرن جبر او نامیا ساغلم و برزه ده اوینه دا و جیان کرناوه و جارجاران پیگوهیراند به تیگه نو چه بونه دجمناتیه به زکماکیا پاقش دکن امروف لی فدگره و اوا اوینه اف گریدانا وندا کر پشت را تیگهن زورنگ جبو زورنگ دست پیبون جه بلاف کرنا نرخن اوینه بریا آوابون بدوبونا سیستم و شارستانیا آجیهانه جه سردمن هوویتی و تندی خلاص کربون تا او شارستانی ببه مینا که کرسن جهیزه سردمن ترور دست پیبون اونا به پیروزواهی لیبون بناو اول و نتوه ین بونه پردهیک دناف خدا ناوروکا زورنگا بنگهین اشارتو بو و اوا زبکرون و کوتکرون آبوری و گرینا لسر اردنو جبو فرح کرنا
دفینه و دستهلاتا از ازیتیه این دیتن به شرکرنا دیجی زانیار را خودان بیرو باوریه و رامان شورش کرد دجمن یک بار یین دیجی برجواندی وان را دوستن جبر و پیوستین خودی تنکو بردوام شریوان بکن بریا بلاف کرنا نرخ نزانیه تندروی و زب کرنا هشمندان و زیده کرنا نزانیه وان برانبری رامان روناقبیریه و زانبونه دو زورنگ مروواهی برهمدان بریا تکدانا بهبونه را زورنگا زانینه ایت ناسین بگریدانا زانسته بسنجه برانبری نزانیه ایت نونرگرن بگریدانا زانسته بهلوشینه دستهلاداری نرخ اول و نتوان کار آنین تا برینوان پرگال و نرینن تنگ بلاو بکن و تکاها یکباریه چه کربو لی زانیار دسنج و لی کلینا زانسته دا کهرتنه کی به درباسبونا مروف بر و باشیه دیتن جبر ویجی زورنگ دناوبر یکباریه و کهرتنه پارازوانیه و پیشوچونه رسنیه و نوجنیه و همو به زورنگا مزن و راستقینا گریداینه زورنگا نزانیه و زانبوینه و هبون پشتی اوقاس زورنگن خوینی هات لاواز کرن و بروا لرزاندن و پیسبون و کاریستن ین از ازیا مروبان پیدا کرو بودشو بریا جنگ و قرکرن و غازن جهرکری ین تماهین نزان و خوپرست پیخواهشتو بون به انجام درکتنه چه فلسفه اوین و زانینه برانبری و او هبون بروا سویل بون آواهی بون بدو بون هنر و بیره دچه بریا گرتنه بنرخه امروواهی تو پسر هب دکه بجوره زمان آوا و رفتارن و ده اوینه آوا رهجانا زانینا نمره و تو جداهی دناوبرا مبین و زانین نینه جبر اوانا جوین هبونین هناسه هزر تیگه باوری و لسکر لیکربون رامان و پرسین کلیلن زانینا هبونه نه و اف کلیلان جسمیان گریدانا جیندار مروف هبونه بریا اوینه جمروف را نونر کلیلن این برین وان زانیار دست پیکربو بلی کلینا تشتان جبو زانینه آزادی د خلاصی پشتراستی و آشتیه و پیک آنینا خوشیه بر و باشیه و افجی جروشتن زانینه و تکدانا شارستانی امروف زانیار آفراند بو گرانتیه دده جبر دوامبونا جیانا راست جبر پشتی وستاندنه که آلاوان زانبو بکار بینه و جبر مراقاوی بسرکفتن و جیانه دا بگلک آستنگی و کلامان در باس بو جبر تکدانوی آبر دوام به هبونه را و نگی هابو نرخیرونیه بکو در باس ببه بگلک هولدان زحمت تمی هم بر روروکا بنکفتن قریجیا نزانی خوبینی و خوبپرستیا راوستیا بو جان بندکف و جانجی سردکف و اف سرکفتن زورنگ چیکر بخوازای خواه مرووی هزر کر میلداری خواه جتیربونا تکوز را تاکو جبرچیبونا گودهی و زایندی رزگار ببه و دست پی بکه بگرینا باشیان و جبر دوی هم بناو بکن سر او نیرینن ریگر ین بون سدم جمزن بونا گریکن تند و هندری جم خلکه و بونا آستنگ جپیک آنینا نامیا اوینه دل گرینا زانینه دهبونه زانبون او کمبونا ین بنده همو مروف خودگرن ده چارچوب ویدا ناکوکی نوانی ملی جیگهی زایندی و بیردوزی کم دبن جبو برجواندی این آوکرنا سازی و یکیتی ین گرانتی دن جناب نتوان و درفت به دستوان بکوه تخشی و آرامی دا
و bi destxistina pêwistiyan birêya dijatiya birçîbûnê, terûrê, bêxwandinê û çekên qedexe û qedexekirina bikaranîna û bazirganiyê bi mirov û pêkanîna azadiyan birêya hevjiyana xort bin siha çanta nakokiyan di navbera jin û mêr de ji bo pêkanîna xastekên malbata kêfxweş. Ê aramiyê derûnî nîşan dide û bi xwe wate asta herî jûr ji gihîştina adamîzadê ji rehetbûnê. Nameya evînê ê mirovê hişmend mizginî pêda bi şaristaniya ramanî, avakarî û hunerî xuya kir û nûnertiya rastiya zelal a şahid li ser xebata zanyaran û rastiya herî berz bi hebûnê di yekbûna wê. Ji ber nêrînin dûrkirinê roleke neyînî û bi ve û beşdar lîstin bi kaşkirina mirovahiyê li qeyranên ceng û birçîbûn û hatinê serdemên nezanî û paşveçûnê. û êdî şerê mirovê xweperest qaniyên evîn û zanînê zuha kirbûn, ji ber vê jî têgehên tundrewiyê di ol, rêbaz û komî û mîkrobên nejatperestî û şovinîzmê belav bûn û tiştê girêdayî pê û bûn şêweyekî ji binpêkirina girêdanên giyanî û ramanî li cem zanyar di hebûnê de û li ser adamîzadê nezaniya giyanî û ramanî zêde kir û wendabûn tewşîr û xwedanîna li qurzîkên nêrînên erdingarî û herêmî ên teng û serdemên tarîbûnê dest pê kirin û piranî xelkên hebûnê daqurtand, ji ber gendelî derbas bû û hizra netewperestiya paşverû û hizra olperestiya kûnî bicih bû, dewsa cîvaka zanyar û şaristanî ê ji wê evîn semiyan dibe, mirovê hişmend û jiyana nû vejîn dibe, di cîhaneke ber ve wêranî diçe, bi saxkirina nakokiya wêran û parçebûnê û rêgiriya hember nakokiyan û jmariyê ji bo berjewandiyên zordarî û gelemperatiyê. Nasnama mirovê zanyar a nû ew zanîne û ew ya nûnertiya jiyana nû dike destpêkeke ji dawîkirina êşê û hevşabûn bi azadiyan ta zanînê bibe kombûna tekûz a binê wê de taybetmendiyên gelan tê parastin li ser zemîna hebûnê di nav de hemû zanyar tê de wekhev dibin di mav û pêrabûnan birêya nimûneya konfederasyona ji bo pêkanîna bazara aborî a mezintirîn di wê de kar û barên hemî zanyarên berhemdar dicivin û bi ser heftên ji bo pêkanîna hêz û xweşiyê û daxwaziyên mirovê şareze û afrêner û saxkirina bedewbûnê wêje û zanistê ji bo xizmeta hebûnê û berdewambûna wê. û evîn nûnertiya hêza neberçav û gewre dike jê hemû hêz pêk tên ji wê rêxistina lihevhatî di hebûnê de û wisa xuda xuya bû endezyarê bedew û kevnar li gor navên wê navdar û naskirî di dîmenên hebûnê û çelengiyên wê û pêveçûnên süruşta nivîşkar ji ber vê jî ger mirov bi çi hest bibe ji bedewbûn û teysîmbûyê tim lê navek bilind lê dike ji ber evîn kêfxweşî û pakiya hizrê henase mirov e ê di xwiristiya xwe de meyildarê bêrê û dildariya azadiya a ji taybetmendî û navdariyên süruştî hate jiyankirin. Mirovê zanyar hebûna kiyan, netewan û taybetmendiyan di jiyanê de betal nake û regeza yekbûna hebûnê ew guherbarî ye û tekûzbûna nerînê nayê wê wateyê betalkirina nerînê li guherbarî û dewlemendiya heyînî a zanyar jê hemû hêzin xwe distîne, lêbelê zanyar cemûyî armanca astbilind heye ku bi wê ve bê girêdan paş wê guherbariyê û ewa hewldana wî ji zanînê re û parastina hebûnê bi hezkirina xwe ji jîndara re û pêşiya wan mirovê
برانبر جبر ویجی بتند نایه تشتان جبر چه سینور جزانا بونه رانینه و دگو هرباریا مروه دبینه دوار زمان و اول و کوم طایبتمندیم بگو هرتنه بندستن بدرباس بونا سردم چرخ و فلکان و ناو خستنا زایندان و باندور کرنا جهل سر رفتار کومان و تم لپیگو هوریکان دگره جی چارانوس و رامان نورا این تم نیشان داده و دبینه پیوستی یک جلیگرین و هفدیتنا زانیاران این لهر دورن هبونا تکوز داد جین و او یکا لجوری تیگها چیکرن نقشین ارنگاری و قاطیان جبر مروه زانیار ناسنامه خواه دزانین دا دبینه او دبینه کو فیرکرنا زمانان ریه که جدان استاندنه بوان کسن این دوان دا راستیاویانو گونار خویا دبه ای بانگواز جی خزمت هبونه و پیکانینا نامه یاوه ده ابینه دا جبروه چه اول پارتی نتو آنکوم وی رانا وستینه باوره بریخستنا خورستی و خوناکا کوله ده خزمتا هنک کس مروه زانیار شورشگره بیجی تیگه پارتیتیا تنگ و پارتیتی به همان جوره ینوه شورشگره لسر بردوزیا گلمپراتی و آیکبار جبر کو دیجی گوهرینا زانیاری یه و جهاتی بونا پیشوچوی مروه زانیار بیکیتیان رای این دبن جبونا بجه کرنا نرمی درامان دا و باوره به مروه لشکر و ریبر لعینی دمه باوره به رخن باوریه که تکوز و چاندا دانستاندن بجهد که و انکیت کرنه جبو پیشوچونا رامانان و گیشتنا در هری باش اوین و هنرن مرووی این هبون و رامانا زانیاری خزمت کن پیروز دبینه و خبات دکه جیبونن وان بریا پیگرتنه بزانینه و بجواری نرازیه سر زلطان نزانی کین نجات پرستی جاراوی و سردست کرنه به اوین باوره مینا ریکی بزانبونه مینا آرمانجکی و به هبونه مینا گریدانکی و اوین او جیان کرنا سنجه دبا یکم ارکن مروه زانیار جیانه جبر او نونرا نتواوی دکه و اویناوی جیانه را و به وگرا مرا لسر پارتیتیه و رخنکرناوه دوی ام خداوندی سروک آن نیشانن ای بکورتی و روشتی و خستنا ترسه دناو مروف دا بدر نیشان جبر زانیار دبینن جتیگه خداوندی پادیشه انجامک جتیگه اولی این جدست حلادداری اولداری درکتن اف خداوندی گیان کولتی د جماوران دا تف را کربو و هشتو بو دگیش بونه که دا بجین دوری جیان کرنا دموکراسیه و بجیه آنینا دادمندی و یکسانیه جبروه شر زانستی و زانستان و رامانوانان هات کرن و خودین هزرن آفرنری و اول بون شیوایک بسود به دست وان سازین بسر وان جبونا گلان زپکن جارنا بناو اول و جارنا بناو نتو و به انجام جی گلک کمکوجی قویمین و میلیونن کسان هاتن قرکرن بناو میتنگریه و وکرنه و افسازیان هر تم و جبر بانگا دیرو که کسن زانیار جخواد دور خستن و کشتن و به همان شیویان شریوان کرن بینن زمان هنک جوان سقراط کره مقفا کره العلاء المعری گالیلیو کریستوفر مارلو هنک دن او جی هنک جی
گرنگترین نافدارên زانیار bûn di demê xwe da piştgiriya dabûn zanînê û evînê û nameya afirandinê hebûnê da weşan kirin. Pîrozbahî keta ol û kûm û rêbaz netew û herêmî û êlî û cîhan bi şerê pîroz dest pê kiribû bi navê Xwedê xuda û maf û rizgarî û berxwedanê û her kes li ser kuştiyê xwe navê nemir an şehîd bi nav kiribû û hemû cureyê şer rastiya wê dijî zanînê bû ang û evîna a ku di hebûnê da heyî. Hatinin nêrînên hêz û tundiyê afrênerî û zanebûn di hundirê mirov da dûrpêç kirin û ew hiştibû bikuje ta ziyanan û qirêjiyê li doxa da bihêle. Li ser vê hebûnê ê dibe mîna cih ji jiyanê û mezinbûnê ji ber vê jî têgehên wêraniyê û seqetbûna ramanê belav bûn û bûn yedekek ji sextekariya rastiyan û lîstinê bibaweriyan. Ji ber partî pergalekî nûbûye ji ol û ew sêwirandineke rêjî ye tê guhirtin û rexnekirin û jinavbirin êdî ne ew tenê nimûneyeke dikare hembêz bike hizr û daxwazên mirovê zaniyarê nû. Lê canê wî ji ramana azad û mijûlbûnê û afirandinê dûr dike û dihêle bibe mîna quntaciyekî û tûtiyekî. Tenê gotinên destûrê a nayê guhertin dûbere dike û ger hinekî raman bibe bi guhertina wê wateya vê yekê derketina ji rêbaza partî û pir gunehbarî pê werdibe û navê neyartiyê pey dikeve û dibe ku bê kuştin jî ji ber wê çaxeyê êdî hew dikare bêdeng bimîne û bi wê wendabûnê hest bibe di nav bîrdoziya vê partiyê û êdî ew rêbaz bekêrî dem û siberûjê nayê. Ev yek tenê di reweştên partiyên gelemperatî ê ku mîna reweşta olî girtiye û tenê ji endaman tê xwestin ku bibin xelek li dor rêberê vê partiyê bi awayekî kûr û nezan. Ev kevirbûna hîşt mirov tê keve pergalekî teng û dûrî zanînê hêdî bibe û yek ji erkên mirovê zaniyar ku vê şêwazê qut bike û şerê zordariyê û gendeliyê bike ta ku nekeve xefkên têgehên teng da ê dijatiyê nirxên evîn û zanînê û rûniyê dikin. Zanîn tagiriyekî tam e berva evîn û bedewbûnê û redkirineke ji karanîn û dûrketinê û rizgarkirina mirov e ji her tiştê wê dixendiqîne û dibe kelem pêşiya rêça wî ya pêşveçûyî, birêya nûnertiya wî ji sincê re û karkirina wî ji mîşiyê re û berhemanîna wî ji xortî re di xizmeta nirxê ê ku ji hebûnê dertên û nirxê jêdera wî li hevhatina mêjî bi dilûvaniyê re di çarçovê hebûnê. Yek ji armancên zanînê di hebûnê da ew berzkirina hevjiyanê û zîrekbûna astbilind û lêborînê di çarçovê guhêrbarîna adamîzadî û têrkirina wê bi alîkariyê û hezkirinê û lêkulîna jiyanê birêya kar û rêxistinê. Evîn hebûne û hebûn zanîne. Jîndar pêşî her tiştî hebûn hizir dike û mirov xwe birêya hebûnê nas dike. Ji ber ku ew zemîna ku tê de cîvak çê dibe û jê pîvan û nirxê xwe distîne. Ji wê girêdana yekem
ای مروف به هبونه گره دده بری تشتان بچسبینه و او جی هزرکرنا اوینه بچیبونا هست جبر کو هست مروف به دردوره جه هزرکرنا گوده فهم کرنا وی جه خورا و باوری آوی بجیان دست پیدکه باوری انجامه که خوزاییه چه دبه لسر رولن کسی هیی دناو دا در باسته به تا کو جراستیا نرخن انج اوین هاتنه پشتراست بده جبر اوین نونرتیا هبونا الحبهاتی و چلنگ دکه و جه درجه من تکدانه بوی زانین انجام بو و هینا اوین بنیاد بو بریا زورنگه جبو سرکفتنا نرخن خوزایی سیستم و زاگونن ین گرنتی دانه هینا کومن مرووی و مشق کرنا رفتار وان جبو چسباندنا زانینه کارآنینا آلاوین هیی این زانیار آفراندن پشتی ناس کرنا ایگر و کارآنینا کور و آوا کرنا مالان و چاندنیه تا در باس بون با آفراندنا کهربه و تلفونه تا شورشا کمپیوتره و انترنته و ساعت کلیا مروف بخواه هات خویا کرن و پیش باچو و بریا ای برانبر و جیهانه بگیشتی مروف گریدانا خواه به هبونا آزانین وندا کر به انجام زبکرنا غریزه دستهلاتاری سمیانه و خداوندی تاکس و هلگرتنه و نزانی و دست کرتنه لسر دفینه و دجمناتیه وسا جکیان زانین ها دور کرن جبر او نامه ساغلم و برزه ده اوینه دا و جیان کرناوه و جارجاران پیگوهیراند به تیگه نو چیبونه دجمناتیه به زکماکیا پاقش دکن امروف لی فدگره و اوا اوینه اف گریدانا وندا کر پشت را تیگهن زورنگی جبو زورنگی دست پیبون جه بلاف کرنا نرخن اوینه بریا آوابون بدوبونا سیستم و شارستانیا آجیهانه جی سردمن هوویتی و تندی خلاص کربو تا او شارستانی ببه مینا که کرسن جهیزه سردمن ترور دست پیبون اونا به پیروزواهی لیبون بناو اول و نتو ین بونه پرده یک دناو خدا ناوروکا زورنگا بنگهین اشارتو بون و اوا زبکرون و کوتکرنا آبوری و گرینا لسر اردنو جبو فرح کرنا دفینه و دستهلاتا از ازیتیه این دیتن به شرکرنا دیجی زانیار را خدان بیرو باوریه و رامان شورش کرد دجمنه یک بار یین دیجی برجواندی نوان را دوستن جبر و پیوستین خودی تنکو بردوام شریوان بکن بریا بلاف کرنا نرخن نزانیه تندروی و زب کرنا هشمندان و زیده کرنا نزانیه وان برانبری رامان روناکبیریه و زانبونه دو زورنگ مروواهی برهمدان بریا تکدانا بهبونه را زورنگا زانینه ایت ناسین بگریدانا زانسته بسنجه برانبری نزانیه ایت نونرگرن بگریدانا زانسته بهلوشینه دستهلاتداری نرخ اول و نتوان کار آنین تا برینوان پرگال و نرینن تنگ بلاو بکن و تکاها یکباریه چه کربو لی زانیار دسنج و لی کلینا زانسته دا کهرتنه کی به درباسبونا مروف بر و باشیه دیتن جبر ویجی زورنگ دناوبر یکباریه و کهرتنه پارازوانیه و پیشوچونه رسنیه و نوجنیه و همو به زورنگا مزن و راستقینا گریداینه زورنگا نزانیه و زانبوینه
و هبون پشتی او قاس زورنگن خوینی هات لاواز کرن و بروا لرزاندن و پیسبون و کاریستن ین از ازیا مروفان پیدا کرو بودشو بریا جنگ و قرکرن و غازن جهرکری ین تماهین نزان و خوپرست پیخواهشتو بون به انجام درکتن چه فلسفه ین اوین و زانینه برانبری و او هبون بروا سیویل بون آواهی بون بدو بون هنر و بیره دچه بریا گرتن بنرخه امروواهی تو پسر هف دکه بجوره زمان آوا و رفتارن و ده اوینه آوا رهجانا زانینا نمره و تو جداهی دناوبرا مبین و زانین نینه جبر اوانا جوین هبونین هناسه هزر تیگه باوری و لسکر لیکربون رامان و پرسین کلیلن زانینا هبونه نه و اف کلیلان جسمیان گریدانا جیندار مروف هبونه بریا اوینه جمروف را نونر کلیلن این بریا نوان زانیار دست پیکربو بلیکولینا تشتان جبو زانینه آزادی د خلاصی پشتراستی و آشتیه و پیک آنینا خوشیه بروا باشیه و افجی جروشتن زانینه و تکدانا شارستانی امروو زانیار آفراند بو گرانتیه دده جبر دوامبونا جیانا راست جبر پشتی وستاندنه که آلاوان زانو بو بکار بینه و جبر مراقاوی بسرکفتن و جیانه دا بگلک آستنگی و کلامان در باس بو جبر تکدانوی آبر دوام به هبونه را و نگی هابو نرخیرونیه بکو در باس ببه بگلک هولدان زحمت تمی هم بر روروکا بنکفتن قریجیا نزانی خوبینی و خوبپرستیا راوستیا بو جان بندکف و جانجی سردکف و اف سرکفتن زورنگ چیکر بخوازای خواه مرووی هزر کر میلداری خواه جتیربونا تکوز را تاکو جبرچیبونا گودایی و زایندی رزگار ببه و دست پی بکه بگرینا باشیان و جبر دوی هم بناو بکن سر او نیرینن ریگر ین بون سدم جمزن بونا گریکن تند و هندری جم خلکه و بونا آستنگ جپیک آنینا نامیا اوینه دل گرینا زانینه دهبونه زانبون او کمبونا ین بندا همو مروف خودگرن ده چارچوب ویدا ناکوکی نوانی ملی جیگهی زایندی و بیردوزی کم دبن جبو برجواندی این آوکرنا سازی و یکیتی ین گرانتی دن جناب نتوان کو درفت به دستوان بکوه تخاشی و آرامی دا و به دست خستنا پیوستیان بریا دجاتیا برچیبونه ترور بیخاندنه و چکن قدخه و قدخه کرنا بکار آنینا و بازرگانی بمروف و پیک آنینا آزادیان بریا هر جیانا خورد بنسها چانتانا کوکیان دنا برا جنو مردا جبو پیک آنینا خواستکن مالباتا کیفاش ای آرامی درونی نشان بده و بخط واتا آستا هری جور جگهشتنا آدمیزاده جرحت بونه نامه اوینه امروو هشمند مزگنی پیدا بشارستانی آرامانی آواکاری و هنری خویاکر و نونرتیا راستیا زلال آشاهد لسر خباتا زانیاران و راستیا هری برز بهبونه دیک بونا خوی جبر نیرینن دورکرن رولک نینی و بوه و بشتار لیستن بکاشکرن امروواهی لقیران جنگ و برچیبون و هاتن سردمن نزانی و پاشوچونه و ایدی شر مروو خوپرست قانین اوین و زانین زوها کربون جبر ویجی تیگهن تندروی دو اول ریباز و کومی و میکروب نجات پرستی و شوفینیزم بلاو بون و تشت گریدایی پی و بون شیوه کی جبن پیکرنا گریدانن گیانی و رامانی لجمزانیار ده هبونه دا و لسر آدمی زاده نزانیا گیانی و رامانی زیده کر و وندابون توشی و خدانینا لقرزیکن نیرینن
اردنگاری و حریمی امتنگ و سردمن طاریبون دست بکرن و پرانی خلکن هبون داقرتاند جبر گندلی درباس بو و هزرا نتو پرستیا پاشورو و هزرا و پرستیا کونی بجه بود و ساجی واقع زانیار و شارستانی ایجوه اوین سمیان دبا مروف هشمند و جیانمو و جین دبا دی جیهانکه بر و ویرانی دی چه بساق کرنا ناکوکیا ویران و پارچابونه و ریگریا همبر ناکوکیان و جماریه جبو برجواندی زورداری و گلم پراتیه ناسناما مروف زانیار آنو او زانینه و او یانو نرتیا جیانا نو دکه دست پیکه که جداوی کرنا ایشه و هفشابون با آزادیان تا زانین ببه کمبونا تکوز آبنه ویدا تایبتمندین گلان تی پاراستن لسر زمینا هبونه تناف ده همو زانیار تی دا وک هف دبن دماف و پیرابونان بریا نمونه یا کنفدراسیونا جبو پیکانینا بازار آبوری مزنترین دویدا کار و بارن همی زانیارن برهمدار دجون و بسر هفتین جبو پیکانینا هیز و خشیه و داخوازین مروف شارزه و آفرینر و ساکرنا بدوبونه و جو زانسته جبو خزمتا هبونه و بردوان بوناوه و اوین نونرتیا هیزا نبرچاو و گوره دکه جه همو هیز پیکتین جویر خستنال هاتی ده هبونه دا وسا خدا خویابو اندزیار بدو کفنار لگور ناوین وی نافدار و ناسکری دیمنن هبونه و چلنگین وی و پیوچونن سروشتا نویشتکار جبر ویجی گرمروف بچه هست ببه جبدو بون و تیسیم بوی تملی ناوک بلند لیدکه جبر اوین کیفخاشی و پاکیا حضر هناسه مروفه اید خورستیا خدا میلداره بیره و دلداریا آزادیا آج تایبتمندی و نافدارین سروشتی حاتشیان کرن مروف زانیار هبونا کیان نتوان و تایبتمندیان دجیان دا بطال ناکه و رگزا یکبونا هبونه او گوهر باریه و تکوز بونا نرین نایه ویواته بطال کرنا نرین لگوهرباری و دولمندیا هینی و زانیار جه همو هیزن خادستینه لبل زانیار جمعی آرمانجا آست بلند هیا کو بوی با بگردان پاش وی گوهرباریه و اوا هلداناوی جه زانینه را و پاراستنا هبونه به حس کرنا خواه جیندار را و پیشی آوان مروف برانبر جبر ویجی بتند نایتشتان جبر چیز چینور جزانا بونه رانینه و دگو هرباریا مروف دبینه دوار زمان و اول و کوم تایبتمندیم بگو هرتنه بندستن بدرباس بونا سردم چرخ و فلکان و ناو خستنا زایندان و باندور کرنا جهل سر رفتار کومان و تم لپیگو هوریکان دگره جی چارانوس و رامان نورا این تم نیشان داده و دبینه پیوستی یک جلیگرین و هفدیتنا زانیاران این لهر دورن هبونا تکوز داد جین و او یکا لجوری تیگها چیکرن نقشین ارنگاری و قاطیان جبر مروف زانیار ناسنامه خواه دزانین دا دبینه او دبینه کو فیرکرنا زمانان ریه که جدان استاندنه بوان کسن این دوان دا راستیاویانو گونار خویا دبه ای بانگواز جی خزمت هبونه و پیکانینا نامه یاوه ده ابینه دا جبروه چه اول پارتی نتو آنکوم وی رانا وستینه باوره بریخستنا خورستی و خوناکا کوله ده خزمتا هنک کس مروف زانیار شورشگره بیجی تیگه پارتیتیا تنگ و پارتیتی به همان جوره ینوه شورشگره لسر بردوزیا
گلمپراتی و آیکبار جبر کو دجی گوهرینا زانیاری و جهاتی بونا پیشوچوی مروف زانیار بیکیتیان رای این دبن جبونا بجه کرنا نرمی درامان دا و باوره به مروف لشکر و ریبر لعینی دمه باوره برخن باوریه که تکوز و چاندا دانستاندن بجهد که و انکیت کرنه جبو پیشوچونا رامانان و گیشتنا در هری باش اوین و هنرن مرووی این هبون و رامانا زانیاری خزمت کن پیروز دبینن و خبات دکه جیبونن وان بریا پیگرتنه بزانینه و بجواری نرازیه سر زلطان نزانی کین نجات پرستی جاراوی و سردست کرنه به اوین باوره مینا ریکی بزانبون مینا آرمانجکی و به هبون مینا گریدانکی و اوین او جیان کرنا سنجه دبا یکم ارکن مروف زانیار جیانه جبر او نونرا نتواوی دکه و اویناوی جیانه را و به وگرا مرا لسر پارتیتیه و رخنکرنا وی دوی ام خداوندی سروک آن نیشانن ای بکورتی و روشتی و خستنا ترسه دناو مروف دا بدر نیشان جبر زانیار دبینن جتیگه خداوندی پادیشه انجامک جتیگهن اولی اینج دست حلادداری اولداری درکتن اف خداوندی گیان کولتی د جماوران دا تف را کربو و هشتو بو دگیش بونه که دا بجین دوری جیان کرنا دموکراسیه و بجیه آنینا دادمندی و یکسانیه جبروه شر زانستی و زانستان و رامانوانان هات کرن و خودین هزرن آفرنری و اول بون شیوایک بسود به دست وان سازین بسر وان جبونا گلان زپکن جارنا بناو اول و جارنا بناو نتو و به انجام جی گلک کمکوجی قویمین و میلیونن کسان هاتن قرکرن بناو میتنگریه و وکرنه و افسازیان هر تم و جبر بانگا دیرو که کسن زانیار جخواد دور خستن و کشتن و به همان شیویان شریوان کرن بینن زمان هنک جوان سقراط کره مقفا کره الالا المعری گالیلیو کریستوفر مارلو هنک دن او جی هنک جی گرنگترین نافدارن زانیار بون ده دم خدا پیشگیری آدابون زانین و اوین و نامه آفراندن هبون دا وشان کرن پیروزباهی کتا اول و کوم و رباز نتو و هرمی و ایلی و جهان بشر پیروز دست به کربو بناو خدا و ما فورزگاری و برخدانه و هر کس لسر کشتی خواه ناو نمر آن شهید بناف کربو و همو جوره شر راستی آوه دیجی زانینه بو آنگو اوینا آکو ده هبونه ده هی هاتنن نیرینن هیز و تندیه آفرینری و زانبون ده هندر مروف دا دور پیچ کرن و او هشتو بو بکوجه تا زیانان و قریجیه لدو خادا بهیله لسر وی هبونه اید بمینا جهیانه و مزنبونه جبر ویجی تیگهن و ایرانیه و سقط بون آرامانه بلاو بون و بون یدکک جه سختکاریا راستیان و لیستنه بباوریان جبر پارتی پرگالکی نبویه جئول و او سیوراندنکه رژیه تی گوهرتن و رخنکرن و جناب برن ایدی
نه او تنه نمونه که دکاره همبیز بکه هزر و داخوازن مروف زانیار نو لجانوی جرامان آزاد و مجولبون و آفراندن دور دکه و دهیله ببه مینا قنتاجیه کی و توتیه کی تنه گوتنن دستور آنای گوهرتن دوباره دکه و گر هنه کی رامان ببه بگوهرتن آوه واتیا ویه که درکتن جریبازا پارتی و پر گنهباری پیورد به و ناوه نیارتی پید کهوه و دبه کو بی کشتن جی جبروه چاخه ایدی هاو دکاره بیدنگ بمینه و بوه وندابونه هست به دناو بردوزیا و پارتیه و ایدی اوره باز بکیری دم و سبرو جنایه او یک تنه دروشتن پارتیین گلم پراتی اکومینا روشتا اولی گرتیه و تنج اندامان تی خواستن کو ببن خلق لدور ریبره و پارتیه با آوائه کی کور و نزان او که وربونا هیشت مروف تی که و پرگاله کی تنگ و دوری زانین هیدی ببه و یکش ارکن مروف زانیار کوه شوازه قطب که و شر زورداریه و گندلیه بکه تاکو نکه و خفکن تی گهن تنگ دا ایدی جاتیه نرخن اوین و زانین و رونیه دکن زانین تاگریه کی تامه بروا اوین و بدو بونه ورد کرنه که جب کار آنین و دورکتنه ورزگار کرنا مرو و جهر تشتیوی دخندقینه و دبا کلم پیشیا ریچاویا پیشوچوی بریا نونرتیاوی جسنجیرا و کار کرناوی جمی چیرا و برهم آنیناوی جخورتی را ده خزمتا نرخ ایکو جهبونه درکن و نرخ جدراوی الهفاتنا میجی بدلووانی را ده چارچوه هبونه یک جه آرمان جنزانینه ده هبونه دا او برسکرنا هفجیانه و زیرقبونا آسبلند و لیبورینه ده چارچوه بوهربارینا آدمیزادی و تیرکرنا وی با آلیکاریه و حسکرنه و لیکولینا جیانه بریا کار و ریخستنه گریدانا اسلام سیاسی و نتویبونا بالابویی اسلام سیاسی آکو برجیما سیاسی آنتوی را هفبنده لسوری دا همی سمتن جواکی کور کرن و سرتی گروبو نانکی ججیانی را و سخیف جیرا دبو فرهنگ کاری زمانی و جی گربونا چارسریه بکربونی و دروشال هفهاتنکا آوابوی دایه لسر رتبونا آلوزیان و راوستاندنا لسر ویدا و جواکن چاو شتینی بوی اوا جواکن ین دلجه چونه کدی دکن و مینا نخوشین پجیک و دگوهیزینن و امویه که لدورن ینکو رژیمن سرکوتکر تیدا هنه دبینن جوره راماندنه لجم تا کس ینکو سازین پرورده فیرکرن و خورستیا رژیما مالباتی پشت راستکن ام جواکن چوساندی دبینن بهتر میلدار سرتبونو گرتن هویینه با آوائه کی تیک چوی و سدمن ویه که ودگره جستمکاریا ریخستنا سیاسی و گندلیا ویا و هر وها گندلیا شاخن پرورده و هنکرنه و ارسطو دید کو سدمن جنگ ودگرن جرامانا گرتن هوی و بهفکتن ده ناس مروف دا لرخ جیگر بونا و خواستکه ده جیگه ها جیواکی دا و دولتا سرکوتکر به یکی رابو و سرکت و هر وصا دوی ام بینن زمان لسر او کسن سودکار جهشمندیا گرتن هوی
û bihevketinê û kedîkirina wana cîrgirkirina wan ta bibine destika serdestbûn û zûrkariyê û bilez jî dibin jêdera terûrê û ji hevkirinê bi taybetî di dema cengên navxweyî de û sînor dibin rewrewk û bi temamî vedibin ji bo rêvekin ji dewletên herêmî yên kêlek ji bo destwerdana dewleta ku li ber sekretê de ye bikin û çek ji her alîvateyên û çetîtî dibe rewşeke siruştî û civakan meyildarî tevgerên ku mikin biçûk dibin di dan û standinên xwe yên rojana de bi nediyarbûna dadmendiya saziyê an yasayên piştgir bi hêza rejîma siyasî ve ew dikare vê valahiyê dagire û jiyanê vegerîne di dema xwe ya berê û wekî ku dawiya çi pevçûnê aştbûn e ji ber vê yekê tê gotin ku li hevhatin serwerê biryaran e û her wiha encamê cengê eger çendîn dirêj bike ewa ber hevhatin e ji aştî re lê ev tişt radiweste li ser hêza ku meyildarî yek ji aliyên zorengê tê lê êş rastî bêguneh û sivîlan tenê tên û Cancakiroso dibîne ku xuristiya gerdûnê pêdiviya xwe heye bi hebûna zorengên timî heye ango wê cihên fereh hebin ji zayîna roman û berhemên hunerî û ramanî ve ji ber ku afirandin ji cengêj dayîk dibe û raman ji zorengan dizê wek ku Thomas Hobbes dibîne ku rewşa siruştê ewa cengekî timî ye ev şîrove dike heyîna awaz û hunerîndin û ev min digihîne bi ramana yê bihebûnê vê heyîna bi ramana bihebûnê vê zorenga serd di navbera hêzên afirandin û hêzên malgirtina siyasî a qezincî de û ev min digihîne bi awayekî ramanî bihebûna vê zorenga serd di navbera hêzên afirandin û hêzên malgirtina siyasî a qezincî de tevî kedên gaziyan li ser berferehbûnê tîr dibin û serdestkirina li ser mirnîşîn mal û milletan û tevlîkirina wana ji neqşeyê xwe yên fereh re lê kedên zanyaran kom dibû ji bo avakirinê û çêkirina tiştê ku hatibûne armançkirin mîna dîtineke şaristanî hewl da timî ku mirov rabike tevî ceng û pevçûnên rodayî
yên bandor kiribûn li ser ku min nirxên yên ku xelk û bêgunehan bêbawer bûne. Yên hefsaniyê ji xwe re kirine rêbaz û jiyanê bi şiyarî xwestine, bê destberdan û raperî. Di peyketina bi du xweşiyan û hewildana wê bi çavekî birçî. û rewşa Rojavayê Kurdistanê dema hêzên rejîma Sûrî jê vekişiya bû sehneyekê ji zorenga heyînê di navbera lawên Welêt û Kûmên Tundrew û ev girtinhevî bû gengeşeyeke wêjeyî zanînî, zemînên bîngehîn amade kiribû ji rabûna civaka Kurdistanî û pêşengiya wê di rûbirûbûna tundrewî û nexşeyên takesî yên jê hatin. û rûl hatin dabeşkirin bi awayekî xwegêrî ji ber tundrewan kôm dibin hemî di yek xelekê de û di nav wana de yên ji cudabûnên ragehî destikekê bikar tînin ji bo gunehkarîkirina serdbûnê û ev tişta di ser komên din de pêk tê û xelk bihaneyan tune nabînin ji bo derî ji wan re vebe ji bo gurkirin û girtinheviyê û bi hebûna hatinên diravî û gurkirina ragihandî ev zoreng berdewam dibe ji bo gurkirina navçeyê û anîna çekan û armanc jê serdestbûna li ser hatin û xêran e û dubare dabeşkirina rol û erdan e ji ber nûkirina zorengên olî û dubarekirina vejînbûna wê li paş wê bi xurtî Tirkî û Îranê re diweste û ew berzkirina xewnên kujer di malgirtina navçeya a derdê temareke zanînî dikişîne. û heta ku pêvajoya çekan berdewam be û qezinc pêk bên û bazirganên cengê tiştê dixwazin wergirin, divê bajar wêran bibin û divê mirov bimre, wisa beravêtin û alozî çêdibin ji bo kûr û binyad bibin ta beramberî wê bangeşpêçên mafê mirovan û ewlehiya navdewletî rabin û giyanê ragehî û îslamnetewî cîgir bibe ji ber jewandiya hejandina nirx û parçebûnên wêna, ta em pêlin derbideriyê bibînin bi encamê wêrankirina mal û xaniyan bi ser xelkên wêna ve û çêwirandina mirovê destpûş û dûrpêçkirina wî ta pariyê nên ji destê wê bêgirtin, ev hemî li pêş çavê cîhana sivîlbûyî tundrew ji her cihê tên ji deverên cîhanê û ji Tirkiya derbas dibin. û pasaporta xwe li wir pencemûr dikin û birêyên sînorên yên ji çûn û hatinên wana re vekirî derbas dibin. Ev hemî ji bo qirkirina gelê Kurdistanî û jêbirina hebûna wî ji neqşeyê ji ber jewandiya balabûna Tirkî bi bihna xweya îslamî ji ber ku çarenûsên ku bi hebrê hatibûye nivîsîn ti cih ji pêkanîna wê re nîne di rewşeke lawaz, wêranî û xirabiya rewşê dibîne ta demokrasî bibe xewnekî sexte
و مافن بن پێبووی ببە بانگەش پێچەکە لەبەر بێ داڵقاندی و چێکردنا پیلانان bi navê parastina penaberan têne kirin wan li malên yên xelkê wênayê resen qewutandine. Têne bicîkirin mîna Efrîn serê Kaniyê û girê spî beramberî Xotaya Şamê bi pîlaneke Rûsî û Tirkî ve wisa ji marên qezencî têne kirin yên girêdayî bi desthilatiyê ve li ser hesabê qurbaniyan derxistina xelkê ji malên wan a bombebaranekirina wan bi bermîlên teqemeniyê dizî û talankirina mal û milkan û ta em destêkelkirina navdewletî aşkere bibînin ji ber jewandiya kujerbûnê yê li ser hatiye lihevhanîn ji ber vê ev tişt li cem civakê de nefreteke bi rêkûpêk û çavsûriyeke rêbazbûyî afirand wê dibe ji kenarê tolê li kenara serhildana dirindî yê ji encamê bêdengiyeke bi dirûnin ji rêsandina pindepîrê ve lozbûyî encam dide. Çav û demê we xweş be. Di xeleka me ye îro bi navê hişê zanyarî arû şelat navînî dirûbirûbûna serkûtkirinê em ê naveroka vê pirtûkê ji we re diyar bikin. Em ê niha dest pê bikin. Pêşçavûna mirov ji rûxistirên jiyana xwe bi awayekî rêbazbûyî û bi şêwazekî ragîrbûyî awa pareke ji serlêdanê ye ji diyareyên cîvakê re û şûpê wê li ser reftar û berepêşiyên wî de û bi zimanekî berpirs dikare bi kêmaniyên xwe re bide û bistîne bi giyanê rexneyê da ku şûpa cîgehê di xwe de diyar bike û şûpa wê ya razber li ser destnîşankirinên wî de jî. Pêşçavbûna me ji rûxistirên rewşên me yên pêşdestbûyî re awa bi nav da çûneke zindî ye ji tiştê ku li civakê de tev diqewime. Dirêya pencereyên me yên xewser de ji ber ku peywendiya takes û cîvakê peywendiyeke tevlîhev e. Tiştê wek dîrokê lê bi nav bûye berz dike. Yê reweşt, pêgirtin û sîstemên desthilatbûnê kurt dike. Ji ber ku cîvakên yên li pey hev hatine paşguhkirin û dirxistin, awan civakên yên têda takes paşguh û bêrol bû û di çarçobeya paşguhkirin û zorenga derûnî de û li gel hevparên xwe yên lawaz hiş û sawîr têgihiştin dorpêç bû. Li gel wê ramana zanyarî bi temamî hatibûne diyarkirin ji ku min yên bi peykeran bawer bûn, xwejmelle, welî, generalên leşkerî û kesayetên bavanî ra nûk kirin û ev di rûxistirên cîvakên rojhilata navîn de diyar dibe. Ji ber gelek derd kişandin ji ser destkirina
رامانا نبرچاو یه جو اول بشاخه ویا جومی و جنتاو برنگی ویا دورخستی و شوفی نزمی او دو دستکن جزورداری نبرچاو کرن و برفرمان کرنه لگل ویا که جیانا دموکرات ده هزرن توفن وان دا هاتو بو بنو کرن و به هشمندیا ملدان و پیرویا هر تیمیوا هاتو بو باتی کرن و بلاوبونا سودوالکرتنا روژاربویی دناف جیواکن نین دردین خوبونا گمیا خوا و اندابونا حفصار جیانا خوا دکشینن به انجام گندلیا سیاست مدارن خوا هشتبون روبرن ارد خوا به تمامی هاتنن و پاشماکه که نمر به جاوی تیب ناف کرن میتنگریا دروی جبرکو تشتکی نورماله کو او والا بون بیداگرتن هندره جیواکن ین ریباز و شیواز رامانا رخنکار وندا کربون و هر وسا دواندا گیان آلی گرتنه جره برن رزگار کرا هاتبو جیگر کرن لیکولینا لسر چوانیا برهمدانا خودی هشمندان پیواجویه که زوره بدیویا و بباندور کرنا زانیاری آهف بریز گری هیا دناو گلک زانیار دا ین دخوازن شر به نزانی کرنی را بکن و او پشت را تکرایه که دست پیشخری و کارن جور بجورن در جند یک ریشگه هیدا و اوا تکزی لدرمان کرنا تشتی هاتو بو پاشبوک کرن و دانستاندن به آلوزیان را به آوایکی ریبازبوی و بگیانه که هبریز دنابرا همی کسین کلوات تید گرن جگر را مروه هشمن یه سرمدی دناب زورنگن زحمت دا لگل دادگهند سوراخ کرنه این روین خواه آشکره کرن بشیوین دیاربوی و او مدهیله ده ازمونه که زحمت دا و چندین ام دکارن سرکفتی بن جبو راستیا برزبوی ده پاراستنا دست کفتیان دا و همی کدنین کتبون درو بروبونا هیزن سرکوت کرن و افسانه برانبری دنگن باندایی جبو جساوی را جنگه ین هفبندین ویران کر انجام دابون رزگار ببن او هیزن یه لسر ویرانی و پارچبونا جیواک دجین و بیناکا دیار او پیواجویا بحارا عربیه کو بینا دوباره کرنا نرخن هوویتی و درنده و بدین منکه نوجن بخارا بزدان آوزین آبوی و کشبرین دو هفهاتی ترخص جبلی آلوزین ین جوه بحارا خوینی دا کتن بنو کرنا آمورن سرکوت کرنه برانبری دنگن ین دموکراتی و آزادی در درین و نرینه دجیانا سیاسی دا بخواستن او بوسدن جوگرا هواین ترسه جپیشروجه و با آوائه کی مزن جبو بجه کرنا کوشبریا تا کسی آلی کار بو کلک زانیار بیراور یه لبندا داوی بونا جیانا سرکوت کره و وگرا جیانا یه جشارستانی گلک نرخن شروستی ورد کرد یه دقانو که رامانی برهم دابو و جیوا که هشتو بو بروا آوا کرنو و خوشیه و بچه بگو هرینه جره بازا جنگ و سرکوت کرنا آزادیان یم بدمیرا تقاندنه وک انجامک نیینی پیدا کرون او تقاندنا گوره یه جو کمبونا شاشتین دستهلاتداریه در مافه جیوا که انجام دا تشتی کو هشت به سروبری بجه ببه به همی شیوین خوین کچبری بوی جبر کو جنوبا چاره سری و بوهاتنا دموکراتی بن کفتی بو جبو او گلن ین فری سرکوت کرن و چپکدانه جی کسی بهستر ببون و جبرین خواه لکیلک دجمنه ولاتن خواه سرکنین دما امریک بریه که دنابرا
دست هلات و دجبریه دا دبینن لسر کو کیجانی جوان بهتر خوب سر و هیزن هرمی بده لسر حساب گلن خواه لروش هلاتانا بنده جبروه ام دست هلاتیه که روا و هلبجارتی نابینن و نجی دجبریه که روا و جیواکه نونردکه ببینن و افجی خرابترین تشته و بدمیره گلک و اندابون برهم دابون جوالاهی و تنبونا چاره سریه جبرکو پروژه هرمی آلوزین جیواکی بخارا آنی و انجام نینی لسر جیهان بگیشتی آنی بون و هشیاری به مترسین پیش روژه دابون وان کیشه دو هفهاتی ین جیواکن گریدایی بزنجیرین ترس و ترکود کرنه دکشینن جه انجام تنگبونا هزرن سروال جسر روژه را جبرکو تشتک جیگرگوی و قایم نینه و هر کو سرکود کرن زیده دبه ترس جی زیده دبه و جبر ام دکارن بیجن و افتشت نتنه دو چارچوبا ترس دست هلادار و نمینر سر دست هلادار لیبله او ترس کتبو هندره همی دوفن جیواکی ام دیهان داویا بیر خلقه حتی خلقه کدن بمینند خیر و خوشیه و جبیر نکن ده کنال ما بشدار بن تاکو هون زیده تر چالاکی ما بشو بینن سلام ورز جارت کو قافیکری بر و سرتی مزن ببه و دو گلن هرمی میناک ایران ترکیا وانا بریوا ببن و هر دو بلاگرتنا نتوی راگاهی و نافدارن و نکارن دستوردان با آوائه کی زندی بکاروبارن دولتن کیلک نکن میناک جی سوری عراق و بری خوددن لجنگا سرکاریتی تا پیلانن خواه بیک بینن و پر جاران تندروی برسه وکه جبرکو تندروی آنتوی برسه وکه لسر ستمکاریا دو در مافه گلکی بخواه تشتی کو دهیلا گل بری خواه بده تندو توجیه مینا دستکه که جبو وگراندنا سهنداری و هینه و پر جاران دبه برسه وکه تکره چوی و سرد حتی آستا طول هلدانی و رابونا نازیه هات بسدما زورا کو آلمان دیتو بون پشتی کو جشر جیهانی آیا کم درکتن و هف پیمانا فرسایی ده سال 1919 دا امزکرن و اف دبو مینا تفیکرنا مرجن دولتن سرکفتی لسر ین بین کفتی دا اف یکا تندرویا نتوی گرتر کربو و به وی آوایی نازیبون جدایک بو و دبکو تندرویا اوری نونرتیا لیانگرتنا کevin شوپی بکه و اوا بینگه ها چه تندرویه یه جبکو کevin ترینه دی دیروکه دا برهنده زانستوان رهی دوگلاس فیلدز دبینه کو کشه دو گروورن سرتیا رهی دانه یین مدهیلن کو ام ده هرس و سرتیه دا بتاقن و اونا کورن ده مجیدا بنه قالقا مجیدا دور دا تیگه چیر دا او یکا نیشانه کو سرتی ناون دا خواه مجیه و دما کو تا کس برامانه کی و باور دبه گلک پی سیف دبه و نفرت دبه جه تشته جه چه تشته کول دجیوه راد وسته وصا رامان دبن تهکلکی بناف خدا حالدارن پشگیریا بیرتوزی لهمبر دجیوه آن کسی کدخوازه وینا دور بکه هم بیز دکن و هر وها نهادن دجمناتی و ستم آینه حتی پایا کرتی بونه کریارا زانیاری آبیراور خورادستی افسانبونی ناکن و جبو رزگارکرنه جبند و باسکن ویوا تخبته وکو دستکتیا رابونی بجواکا و پیش تکوه و اینا جو قناخا ندیاریه تا قناخا گشپیدان و بزبونه و دوگهزینه تاوی بلاوبونه تندرویه دناو
civakên dûrpêçkirî da bi kelepçeyên cengê ve û derketina alûziya desthilata serkûtker têda. Lê rolên zanyaran di nav da girs û rastînin. Ji ber hişmendiya rojhilat navînî li ser tembelî hatibû kedîkirin. Li gel rûniştina li dûr maseya demborînê û hêdî li pêş sazîkirina zordariya pîroz hatibû jinavbirin. Carek din hatibû berhemdan ji bo têkeve di wê zimkariya xwedî yên projeyan da. Ên xwe dikin paşmavên rewa ji erdên fereh re. Gelên wê nikarin bixwe fermandariyeke cîgirbûyî dadmend û gulgulî têda saz bikin. Lê miqate bûn ku van gelan bixapînin. Birêya dîrokeke pûç ve li ser şaştiyên desthilatî durust bûbû. Li rexgirtin heviya di navbera pirkesên yên xwe fermandar dibînin, pala xwe didin li ser bermayekê ji serdestbûnê ve di fermandariyê de û beramberî kêmkesên ên xwe di koletî, dûbendî û pêrewiyê de dîtibûn. Ev yeka girtinheviyê di navbera mafên netewî a dîrokî binyad kiribû. Hişmendiyan bi pîrozbûna belûq ve hatibû xwarinkirin û cîrkirina kulla penceşêrî di hundirê mêjiyên rojhilat navînî û cîhana erebî da ta ku gel di persîdan û nehesbûna xwe ya komî da bindest bimîne. Di navbera gulmên kelpetana tundrewiya olî û ragehî da yê dijminatiya her tiştê nû dike û di navbera zivîrandina li dorî bîrdoziyên partiyên totalîter da yên li ser sloganên ayîndî nanê xwe dixwin. Herwiha bi şanhildana serweretiyê bi giyaneke êlî ve û xwedawendîkirina mirinê ta ku bibe berdêl û dirêjiyekê ji rejîmên têkbûyî re. Yên ketina wan bûye rastiyeke guncan. Ji ber ku tundrewiya a di navbera du rewşên binyadgir da beramberî dijî wê di navbera du kevanan çepgira nûjenbûyî ji ber hema hevgadanekî reşepêş ve avlimekeke rakûtayî anîbû. Berdewam li ber mirinekê ye ji bo lîstina rola xwe nû di kirtankirin û koçkirina xwediyên raberî ji gelên ên taliyê dikişînin. Bi sedema ji hevketina şaneyên wê hêdî ve. Ev tişt pêdivî dike li ser zanyarên agahdar ku bi hevsara bandorkirina kirdeyî a erênî ve bigirin. Li pêş zorengekî li ser wan hatiye sepandin. Li ser hebûna wan bûye gefekî. Li gel wê belavbûna berbedaniyê ramanî û siyasî bi taybet va di nav cemawar da rewşeke bêzar û neyînî di hemî derbarî da sepa kiribû. Bêguman ku alûstirîn erkên yên dikevin li ser milê zanyar ku hişmendî û hevsengiyê ditarîtirin qonax û çax da birêva bibe. Cîhan îro hewla girêdana gerdûnî bi hevdûva dike. Birêya ragihandinê, teknolojiya nûjen û ekranên peywendiya civakî a çendana ve. Ev yeka nîşan dide ku sînor di navbera gelan da ew sînorên siyasî qezencî ne. Ji ber ku çi sînor di navbera hiş û hişekî rabûn û rabûneke din da nîne. Di vir da em dikarin li ser zanyaran û rolên wanî nû biaxivin. Ên divê berz bibin ji bo parastina hebûnê ji têkçûn û sêlaxên qirkirina rewşenberî û civakî ve. Li gel wê ew rewşa a xwe terbirîn dike bi dîmenên çekdariyê ve rojhilata navîn ji genîbûna desthilatê û pêrewiya wê re vedigere û hêlînbûna wênegirtinên bîrdozî yên hişmendiyên cemawaran nediyar kiribûn û bîraweriyên wê têk biribûn. Birêya binyadbûna fermandariya ragihayî, netewî û olî ve ê bi kiryarê wê ve pirsgirêk û kurtal di navbera hemû pêkhateyan da kûr kiribû
her wisa zanyar dibe armançkirî, dûrxistkirî û çêwiran dî bi hemî destikan va ev yeka kirdeya civakî derreng xistibû angû derengxistî dike û alavên saxlem di her civakekê de parî parî dike ji bilî ku aloziyên navendî ên civakên barketî derdên wê bi sedema cengê ve dikişînin, digihe çi saziyeke pêşketî û her wiha vegirtina van aloziyan nîşanên wê li deverên pêşketî jî derdikevin, tevî ku ji deverên gurbûyî bi rengekî erdnîgarî ve dûr bin. Mînak jê teqîna li Parîsê. Diyadeya tundrewiyê ne ji sedema niha ve derketiye lê ew cirûsîneke hatibûye gurvedan bi rengekî rêbazbûyî ve. Di henasên mêjiyan de yên şûdan û bêkarî wêne dûrpêç kiribûn. Lê bi derbekê ve dîtibûn kî vê şûdanê li cem dagire birêya dehfandina wê di dajêdankên gelek kirêta birêya rêxistinên cîhadîyên bûbelatên bizdan û tirsê weşandibûn. Daeş rêxistina gurên xalîrengî, Hemas û Partiya Xwedê teku jiyanê dagirin xircir hengeme û xwîn. Ev yeka dibêje ku qet û qut çênabe afirandina jiyaneke nûjen bi gelûrîkirina aloziyên gelên barketî ve. Ên pes nekirin jiyankirina rûlên qurbaniyê bi rengekî cuda ve û bi derbasbûna qonaxan ve. Birêya bicîkirina rejîmên Netewî a milhûr li ser dirêjî neqşeyên wê, westandina wê bi gêleşûkê ve û valakirina rûberên erda wê bi neçarîkirina wê li ser niştecîbûn û bazdanê birêya pêlên koçberiyê berva Bakur, Ewropa, koçberîbûna Sûrî, Efrîqî, Efxaniyan di her du salên 2015-2016 de. Belavbûna sertî birêkûpêk ve aloziyên bêdawî durist kiribûn û dibe ku bi êşeke kûr ve derbasî bîra gelên bazdayî be bi rengeke hevgarî ve. Ev hemî li pêş çavên dewletên pêşketî ên divê niha û berê berpirsyarî rahiştana bi vegerandina cîgirbûn û aramiyê ve ji navçeyên alozbûyî re duwarê siyasî de birêya bidawîkirina fermandariya milhûran û têkoşîndariya tundrewiyê, her wiha çalakirina alavên hevpeyvîn û xebatê birêya rêxistinên sivîl ve û amadekirina nifçekî bihêz ve ji bo xebat û avakirinê. Ji ber ku bikaranîna zimanê tênderiyê ji zorkariyê re û bervejîkirina rastiyan û reşepêşkirina wê civakên rojhilatnavînî hiştibûn, di neşiyarbûnekê de bijîn dûrî rizgariyê, ta siyaset bû destikekê ji reşepêşkirin, derew û gendeliyê ve. Di jêçûna cihûyan, şeytankirina Kurdan wek her du mînakan, derbirîn û têgehên rêbazbûyî ketibûne di xêzin rewrewkî, gendel û bazarsarî de ji bo girtina hişmendiyên xortan û xistina wan di xeleka windabûneke bêdawî de. Bi bandora rewrewkbûna bicîbûyî ve
یه پیک آنینا برزبونا هشمندیا رخنی لاواز و پوچ کربو. وسا دیمنن پنابریه برنگ خویا هفگاری و دیار دبه تا کوچبری و نشتجیبونا جدوری و ببه بجارکی جبو پاراستنا تشت هندک مایه و پیشگیریا ویل همبر هیزن کوتوندروی به همان رنگین خواه بلاب دکن و سلوگانا دما قرشین راد به هشمندی کرد به و قانین دل و رامان زهاد بن رادکن. چندین کشه لسر پلیه به هفکتی جه آلوز کرن و شخدایی بون به و هشمندی آزاد ریان هر ببینه جبو جهف کرنا وان گریکن برزبوی. دمارولن خلکه لدریای جواکی دستن خواه بدن هفدو و تکلین خوین زانیاری دتک هشک و دلکی دا هفجنبوی بن لدما ام هفکتنه ببینن و تکلین جواکی بسترهن گرتن هفیا نمانی و دور پیچگیری ببینن این اکران راگهاندنا کره گرتی و یکی خارن ددن وسا بدجواری زورنگ واه همی پیوانن هفگرتنا آد اوینه دا نابرا جواکان دا ندیار دبن لگلوه جه کیر که گارد را باوه هینزمه و راستیه آشکره بو دماغو چه دستکتی آن آواهیه که بلند بنامانه و بندسته اگر چقاز دمله در باس ببه برهنده ام روما و شارستانی آوه نابینن پشتی سرتبون و دولمندی آوه و هبونه کی جه آشوریان را نابینن توی حس کرناوان جه بازرگانی و سروریه را. زانیارن این جوان آوا کرنه تی خواستن اون لسر هبون اولهی و آشتیاوه برپرسن. بطایبتی و زانیارن خودی بریار و دستلاتی. این ودنگ و باندور آوان لسر دیتنا گشتی هیا. جه پیوستیا کار لسر وگراندنا آرامی و اولهیا کردهی جروجهلاتا ناوین را اگر جیان جیرا بیتا پیدا کرن و دراستیا خدا ببه دورا خون جبو سبروجه که باشتر او دور برنگ کی جرنگام و سر دورا خواه و جیهان بگشتی و پیشگردی خواه شارستانی آروناک بیر وگرینه و باندورا که خواه جدا هبه لسر دورا خواه و جیهان بگشتی پشتی کوج دستهلاتن خوین فاشی آتی دا جیگر بوی و رزگار ببه جمل هورین تیگ چوی و تاکنگی جور و دوی ام به چاره و برامن بریا وی پرسه و به گمان کوشمندی آزانیاری آشارستانی به تشت باشتر سوز داده بریا دستور خواستنا در باسبوناوی لراستی وان جواکان او راوستاندنا لسر کشین و بریا خالن بنگهین دوی بیتا چاره سر کرن. جهف فکرنا گریدانن زورکار هف پیمانا سایکس بیک و نیگار کربو و خواندنا جبو نیگار کرنا کیانن هف گرتی نه جهبوی میناک حریم کردستان عراق وک نمونه حریم باشور سودان اسرائیل و دستهلات فلسطینی باندورن خواه سر برجواندی جیرانان و سروری آوان ناکه بریا هرگرتنا شیویا فرمانداری خسر آن فیدرالی آن کنفدرالی و او یکا گش پیدانه که آبوری و جیواکی بده دولت نافچه به پاروکرنا رولن خواه دوری ناوندیا بلند
و آوایên fermandariya takekesî ê mafên hemî kêmnetawan piştrast dike. Her wiha gelên yên helistên dewletbûnê lê tên ji erd, ziman û çand ve. Bi necîkirina siyaseteka aborî geşepêdanî giştî ji dadmendî û parvekirina samanê li ser gel ve mîna pîvanekê datîne û dezgeha jimarvanî, çavdêrî û karê sazmanî mîna pîvanekî ji jiyana beşdarbûyî û hevkar ra datîne. Têkoşîndariya ragehîbûnê û rêbazkirina siyaseteka zanistarî, zanyarî û kar li ser belavkirina çandin gelên rojhilata navîn ji bo zêdehevgirtinên wê birêya dibistan û peymangehan ve li ser xwendina bermaya wê ya şaristanî dixebitin û vekirina rêya azad ji pardariyê re ji bo rabûna civakê û piştrastkirina yekbûna çarenivîs û hevjiyana aştiyane di navbera wan gelan de. Vekirina rêyên hevberîna rewşenbirî, aborî û teknîkî di navbera gelên navçe û cîhanê de. Ev yeka rê dide ji bo avakirina navçeyê û piştgiriya wê bi hemî rêyeyan ve ji bo avakirina wê û alîkariya barketiyan ta ku vegerin li cihên xwe ta navçe vala nebe û avakirina rêyên jiyan, ewlehî û pêşveçûna wê. Vekirina hemî rêyan li pêş jinê ji bo xebata li ser rakirina hemî zorkariyên dîrokî li ser wê û yeksaniya wê bi mêr ra di her tiştî de. Ji hevveqetandina ol ji navenên dewletê û hemî saziyên jiyana perwerdehî û civakî ve ji hevveqetandineke giştî û xebata ji bo bicîkirina rastiya dewleta sivîl a yekgirtî. Cengawariya terorê û hemî dîtinên liyangirtî birêya hemahengiyeke ewlehî salûhkirî navdewletî ve û vexwendina ji komcivînan re li ser belavbûna diyardeya tundiyê radiwestin li ser heman rengên wê û pêdivîbûna têkoşîndariya wê. Birêya vexwendina ji kombûna zanyarên azad re em dikarin kombûnê danasîn bikin ku ew kombûneke bawer dibe bi zanyar kul zanyar li hemî deverên hebûnê li ser heman cudabûna nijad, ol û aliyên xwe neteweke hişmendî ne, afirandin û dîtina rêyên nû wana bi hevdû vagirê dide û armanca vê kombûnê kombkirina zanyaran di yekîtî û kombkaran da li ser asta heyînê ji bo danîna çareseriyan ji kêşeyên gelan re û danîna sînorekî ji zorengên yên ji çêkirina mirovan an siruştê ve. Vexwendina ji vegera mirovê zanyara ava kerê şaristaniyan ji bo karîgerîkirina rûla xwe yê pêşeng akevin û nûbûyî li hember liyangirtîbûnê bi hemî rengên xwe ve û vexwendina ji aştiyê re û rawestandina cengan û sînordarkirina malgirtinê. Damezrandina komên zanyarî û vexwendina ji bo civîna zanyaran a mezin li ser asta cîhanê ji bo pevguherandina zanyarî di hemî rêyên zanistên mirovî, nojdarî û teknîkî de. Têkoşînkirina terora navdewletî û terora koman
و چێکردنا هێزن ji hev veqetandinê di navbera girtin heviyên çekdarî da. Parastina bermaya zanyaran a mirovî û vekirina rêyên cuda ji bo pêşvebirina afirandinên zanyarî û belavbûna wê û danasîna cîhanê bi kedin wan ava. Çêkirina yekîtiyeke dadmend di navbera zanyar û desthilata siyasî de birengekî azadiyan têk nabe li ser binema pêşvebirina jiyanê û êzmkariya mirov ji bo pêkanîna civaka xweşiyê. Ji vir ve em dikarin bibêjin dema em li ser van çareseriyan rawestin wê pêşerojeke rastîn sozdayî ji lawên navçeyê re diyar bibe û bi rêya wê em dikarin bigihêne bîngehên bilind ji jiyaneke bilind re, bêguman xwastinên zanyaran ber ve rastiya jiyana avaker ew pêdivîbûneke dîrokî ye bi rêya wê hemî raman û xwastinên xwedî pênûsên rûnakbîr ve giha bûne hevdû ji bo bi civakan re li pêş biçin ber ve sazkirina bîngehên aştî û demokratîbûnê. Dema xweş bê ez niha amade bûna wergirandina an veguhestina pirtûka xwe ya ramî bêrînavê evîn hebûn fanîne dikim û ez ê ji vir û pêva cajan me heta ku min xelekek amade kir ez ê bixwînim û daxînim ji bo hûn wê bişopîn kesên hanî yên tiştên ramanî merak dikin bişopîn ji bo karibin xelekên vê êgerînê xelek bû xelek bişopîn. Ez ê niha dest bi pêşî dest bi xwandina navbaroka vê pirtûkê bikim. Pêşgotin, pêraxistin, hişê zanyarî a rojhilatnamî û di rûbirûbûna zordarî, rola medyaya serdest, dîtinek li rastiya rêxistinên mirovan, rastiya buhara herêmî, rabûna mîkafîliyên nû, piştbûnîna rehên mezhebî û mijarî, xaza zanyarî di rûbirûbûna zordarî, dicûtbûna xwe û din, dîtinek felsefî li ser girtinhevî, nivîsa wêjeyî wek navgîneke rûbirûbûnê, dîtinek li mirinê, desthilata bavîtiyê û fişara malbatîbûnê, xaza zanyarî di rûbirûbûna îslama siyasî, dîtinek li pêgihiştina êşê, tundrewî û rûbirûbûna wê, girêdana îslama siyasî û netewîbûna havradarbûyî, encamên tundiyê û şûka wê li ser civakê, diyalektîka evîn û cenga kurdistanî, diyalektîka mirin û nefretê, mirin, têkoşîna jiyan û mirinê, aborî di wêzmkariya hebûnê, avabûna zanyarî pêşeroja heyînê ye, cîhangêriya zanyarî, takeskesiya zanyarî û şerê guhertinê, projeya zanyarî û reşpêşkirina rewşenbîrî, zanîn rastiyeke di siha hebûnê de, zanyarî baweriya tek hebûnê ye, zanyar di rû tirsê de
li Rojavayê Kurdistanê. Leylana Civakê ber bi durustkirina takekesiyê zanyarî, totalîter çêderin awoziyan. Zanyar li Kurdistana Bakur de dest pê kir civak û terûra navnetewî, direxnekirina netewîbûna Tirkî, medyaya netewî û leşkirina Xeser, rûbêja zorengî ji bo tekeskirina nasnameyê, nerînek li Tirkiyeyê, zanyar û kêşeya azadiyê, zanyar û partiyên totalîter, zanyar û kêşeya pîrozbûyî, zanyar û serokê nîşan, zanyar û civak, zanyar û sazî, hûnbûna zanyar ji bo parastina hebûnê, azadiya ramana zanyarî dirû nezanînkirina birêkûpêk de, rewrewkirina derûnî, civak û gendeliya bîrdozî li Kurdistanê, gotûbêja mirov û cih li ser rojhilata navîn û rêyên çareseriyê, rêyên zanyarî li hember nijadperestî, koçberîbûn û totalîterî, xwezaya sîstemên rojhilata navîn, hewldanek ji bo têgihiştina koçberîbûnê, bandora cîgeha nû li ser ya tê, nasnameya serketî dirû nasnameyên barketî, hember nijadperestiyê û berzbûna civaka zanyan, dîtinekê di awayên çêbûna zordariya siyasî de, nerînekê di girtina siyasî de du mahî jêdev û civcavk anî. Pêşgotin: Zêdetirî heft rojan bi rastî nikarîbû vê pirtûka qayîm teqre bixwe. Ê di navbera zanîn û hevînê de tevneke zehmet nê derbaskirin û rêsan. Hevîn hebûne û hebûn zanîn, durî bask, durî tarîbûna rewş û desthilatbûna kirêtan cihevsarên desthilatdarî. Jiyan ya her tiştî dide te û kevçikeke pirbûkî bi merdî dide te, ew eynî wê yê derfeta axaftineke ji dil dide te, li wê odaya ya li jûr esmana qirmîzî de. Ji ber xewn û hevîn dest pê kirin û ewan serhefsarê zorengê ne hember gendeliya karbendî, sincî û siyasî û hevîsal. Şev û roj du nîşan in ji mirovan û xwedanê gund rêzanin wan in, mezinên gund heta azana ser şevê dimînin pişta dirazê. Ciwan bi reweştên xwe ve di şevbûrhêrkê de heta katên berbangê dimeşin piştre dikevin xewê. Serseriyên guran gund bi derveyê wê derbas kirine, çiyayên asê birêk û pêkbûnên xwe berfireh in. Dibûn hêlîna baz, şahîn û simyar û hingiva reş a bejî li jûr çiyê bû. Xweşiya bi destxistina hingivê lista xebû di nav guran de. Maxweşiya wergirtina hingivê di çarçobeya xweşiya ya di qede piştî bidawîkirina armancê û bi destxistina xwestekê ye, an li ser wê berdewambûn geşepêdan û pakiyê têgirê dan. Zikmak û guherîn rasttir e ji guhertinê û bêhtir dikare bimîne, ji ber ku guhertin melxala destpêkê ve vedigerînin û guherîn çêbûna babetên nû mebest dike û erdalên sêrtir û nû û bi rêbazeke zanyar xwişkandina rewşê û rakirina bîrdoziyan hemî û heta yên gerdûnî mebest dike. Ji ber ku bêsînorbûn nema zikmak, a zikmak ewa lêkolîn û şikandina bêsînorbûnê û bîrdoziyên wê ne. Lê balanameyên ramanî û zanistî banga çi dikin?
yên duhatî û yê rexnegir ji berdana wiha re bi pêwîstîbûna damezrandinê ji ragiribûyên nû re li devdana mirovahî de û karbînî û çalakiyên wî sinûdar bike û pişta xwe li ser rastiyên zanistî yên duhatî hatiye naskirin girê bide û ragiribûyên berê a devdana niha pişta xwe pê girê dabû bişkîne û biçewsîne û li ser serê van rastiyên zanistiyên heqasî û tiştê ku biyolojiya jîndarî û zanistên cîwarî niha bûne dî. Ji rastiyên nû yên dijî rastiyên berê a ku xwezayê xira girbûn û çawaniya avabûna jiyanê di çarçoveya wê de û şîrovên olî yên duhatî ji zikmafê gerbûnê rûla mirov zedê da û hevdîtina rastiyên zanistî û a bidû hevhatî. Nema êdî derfet heye ku ew ber ve pêşbûna niha bê berdewamkirin ji ber ku hatinên siruştî bi dawî bûbû û hilkirinekê di hevsengiya xwezayî de çêbû. Tiştê ku bi rastî rêberhebûn tê derxîne, ewa çawaniya durustkirina serdema rewşengirî cihê serdema aborî çi ji avabûna tewrî û têgehî a mirov peywir û bêldoziyê be ji ber ku zanyar hez dikin bi qanîbûna çand ku tiştan bi pergalek rast amade bike û birêya zêdekirina wê bi çarçoveyên karger ji geşepêdanê yê bi eynî rêbazê çêdibe. Zêdebûna destikên bêhtir karger ji bo pêkanîna hevsengî û lihevkirinê di navbera aborî û cîgehê û di navbera rikberîkirin û hevkariyê û di navbera têçûn û parastina hatinan û di navbera mirov û teknolojiyê û di navbera zanistîbûn û mirovahî û di navbera daringî û giyanîtî de. Ji ber rola bîngehîn ji zanîn û çand di hevbeşî û mayînê de ye, divê nekeve bin tevgerên bazarê ji ber ku her karekî afênerî li ser hevpariyên qerpûlî tê avakirin. Kûkên wê ji hezarên salan ve vedikere. Divê siyaset ji bo ku têkeve xizmeta berjewandiya giştî bi awayekî dînamîkî tevlîna kûkiyan bibe û dêguhertin. Ji ber ku pêdîviya demokratîkirina desthilatê bi xurtbûna qanîna tevgerê di navbera nakokiyên herêmî û gerdûnî ta kes û kom, mirovahî û bejî de heye û pêdîviya reseniya Kurd bi xwenasîn û gotûbêja vekirî heye û rûbirûbûna pisporiyên cuda bi awayekî vekirî dixwaze û girêdana parçê bi tevahî ba û girêdana kirina erkdar bi dîmena mezintirîn ji bo diyarkirina xebata rast. Ji ber ku azadî naye dayîn bi tevahiya xwe, ewa mîna hemî başiyan e. Dibe ku bibe tij, divê mirov li pey bikeve dûrî dijiya wê, ji ber ku bê civakek saxlem û sînordar ka kesek azad bîne. Wekî Einstein dibêje, xwediyê tewriya rêjeyî kêşeyek an pirsgirêkek naye çareserkirin bi eynî rêya ramandinê a ku bi ser ve kiribû. Tenê divê em ji rêveberkirina zanînê li afirandina zanînê birêkevin, ewa xebata zanyarî berz dike. û eger meldûr cîhangeriyê dizîvirin, eva bi eynî xwe kêmanî ye ne bêhemtayî ye. Ji ber ku cîhangerî wekû pirtir lêgerîn encam dan li ser sê pîvanên bê liv ajotine û ew gerdûnî beramberî cîgehî, hemcisnî beramberî newekhevîbûnê û belavbûna qanînê beramberî cîgirtîbûna wê. û ji vir giringiya pêşkêşkirina zanyarî a geşepêdanî û veguhêr diyar dibe ku ew pir alî ye, azadîxwaz e, rexnegir e, hişyargir e û sincî ye
û bala xwe li ser çand û xwezayê dide û tê nasîn ku ew gelemper û temambûyî ye li ser hemî rûyên giring di çêbûnên geşepêdanî, siyasî, civakî, aborî û rewşenbîrî digere. Bi awayekî tir derbas bûyî û her wiha rûyên geşepêdanî ve eykolojiya siyasî bavderê dide û bal li ser bingehên dadmendî, yeksanî, hevkarî û levakirina hevseng ji destkeftiyên geşepêdanî dide. Ev hewldan berber guherînê bi pêştebirina takes têkildar e li kûmel û civakan de. Divê bi awayekî temambûyî bêrê veberin. Ji cinav û jîhatîbûnê bi çand û siruştê û bi dîtina ferehiyekî ji bo pêvejûya pêşxistinê, ji huner û sinc û zanist ji bo bilindbûna nirxên takekes û penda giştî û zanîna hunerî. û dema zanyar berztirîn kes bûn di hilgirtina berpirsyariya rêbazan çand û geşepêdanê. Yê zanîneke dagirtî bixwaretîne, ta karibe ava bike û her timî be ji têgihiştin, zîrekî û nasîna wana ji pêşerojê re, yê li dûr wê hemî zoreng, nakokî, nirxên paşberû, zordarî, gotara nefretê û nexweşiya ramanî dizî bire. û dema ramaniya rêberhebûn di pirtûka xwe de yê têda bêhtirî 8 salan derbas kiribû, hundirên rewşeyê vepûlîn kiribû, bi rêbazeke ramanî û rexnegir a balkêş ew e ku hewl dabû berva çareserkirinê ne tenê diyarkirina rewşa bêdûnde, lê bi qanûna xwe ku ramanên nû û afrîner dikarin ne tenê bijîn lêbelê tiştan biafirînin. û pêdivî ye ku em avahiyên civakî hizir bikin ji ber ku ewan xwegêra bîngehînin an kelemin ji çi perwazeke geşepêdanî an çalakiyeke aborî an teknolojî. Ji ber vê yekê agahkirina guhertinên civakî pêwîst e ji bo pêkanîna çalakbûnekê bi guhertinên teknolojî û awinkarî û hin hêlin radî de. Ew merceke sereke ye ji serkeftina pîlan, çalakî û stratîjiyan ve bi berbawerî li ser çavkaniyên zanyarî û pêşxistina nimûneya amana zanînê. Lûla Hesênan, 19/6/2021. Li ber ev gihan dawiya vê xelkê heta xelekeke din bimînin. Bixêr û xweşî. Rastiya Buhara Erebî. Hemî cengên ku bi ser rûşhilata navîn de tên ji dema danîna fermana guhatina rejîmên serkûtger bi rejîmên nû, guftûgû li ser çawaniya guhartina van rejîman bi rejîmên nû kirin. Li gor xwastekin ew hêzin ên şerên aborî yek dû yekî durust dikirin. Ta ku rûjhilata navîn neman bikin, navçeya xewn ji dîrokê ve û ew xewna serdestan bû ji kevin ve birêya desteserkirinên îslamî û cengên pîroz, xaçparêz û talankirinên Meğolî û pişta Osmanî. û ma pêdiviyekê di serdema nûjen de li cem dewletên pêşsazî yên ji bo parvekirina wê ketibûn pêşbirkê ji dema her du cengan, Mîtîngeriya Ewropî û imzekirina peymanan li ser wê mîna Sykes-Picot. û ji destpêka serdema Buhara Erebî hewl dabûn ku rewş biguhêrin bi rewşeke din birêya mizgîndayîna bi cenga azadî û demokratiyê û guhartina wê bi dawiyê bi şerê giştî a navdewletî li hember terora cihadî. û ev hemî ji bo armanca aborî a nediyarkirî û veşartî ê tê naskirin bi dîtina jêdera û hatinên wekû timî hebin bi serdestkirina her du hêzin aşkere Amerîka
و روسیا و ین بوان و گریدای جه دولت هرمی این سوری دیتن مینا میره نخوش ای لسکرتی دا و پیدیوی هیا کو پارتی دا بین دا بشکرن تا به داویا ساکس پیکو آکوین و دست پیکا لحف هاتنک روسی امریکی و روشا دا کشان و آف دا هاتنه جنیزک بون و دور کتنا هر دو هیزیان جهف دور و هر وسا امل پیش دیمنا شرکی نای راوستاندن دانه حتی کو او دانستاندن چارا سر ببه و او برماین کفن بین لواکرن و لپیش ویه که ام هجماره کی گرس جه پنابران دبینن کو بری خواه ددن اوروپای لدما کو بریتانیا جیکیتیا اوروپای درد که و راستا گلیری آدی جی هاتنها پنابران رادبه و ام پیشگیریه که ترکی و قطری جکو من جهادی را دبینن این به وین خواه گهاند بونه اوروپای او همی به انجام درکتنا جنگا آبوری و گرینا جبو جدر و هاتنان و دورن دستلاته که همی دولتن لرخ سوری هول دابون تشتکی به دست خواخن تا که جهلنگ کیش خورا بگرن جبر ویه که مروه روشهلات ناوینی بو پنابر آن قربان و پرتاله کی ارزان جدستکن مدیای را لدما کو کت خاری و ویرانی بکریترین روین خواه در کتبو افتش دهیله کو جیهان بر و جنگ کی ندور هره لدما دکول سر همی دولت جیهانه سپیابونا نقشه گوهرینک و ندوره کو پیش برکا چکداری بونه تسبیه بکه و دوباره بونا پیکینانا آرتیشان و آمده باشیه جبهفکتنن مزن و ناین راوستان لی بردوان برفرهتر دبن ببر همدانا چکن نکرن شوپی و پیش برکی لسر بر همدانن وان رولا مدیایا سردست دانستاندنا نچه بجیواکی را دهیله به باوری و دوریه که او قاستنا برا تا کسو برکتی نوی و نرخن زانیار دا چه ببه هروها آلوزین تی گهان تی انجام دان به انجام بلاو بون و پی بیگری و هربینی وسا حسان دبه لسر مدیایا سردست کو جیواکن ین راستی گنو کرنا زانیاری بونه کنترول بکه و حسان دبه دیتنا جماورن به هاربوی جی چو گوتارکی لسر مدیای بلاو دبه و به گمان کو اف بویا تشتکی دوی بوی جبر کو پربونا دستکن بر همدانا نوچه و کم ناسینا تا کس هندر جیواکه گریارک دلو زورکار بر هم دده نکاره میجیه کی جفگیری رخنگر و شوپینر چه بکه لبله هشمندیه که لخا دانین و هلخاری آواد که و دکاره تشت کوته بلاف کرن دوباره بکه دما کو مدیا بردوام نوچه و زانیاری انگلک چلور و جیربوی چه دکه لرخ بردوام کرنا میجیان بمیتنا چه تشته تی بلاف کرن بریا سردفک و پرده یک قایم جخاندنا چه جا گلیری او روک
bi kurbûn di kiryar da xwecîgir dike û dibe têgehên siruştî û ta kesan pê bawer dibin wisa mildan û radestbûn bi wan xweş dibe û pişaftin û helandin têne pêkanîn. Armanca pişaftinê çûna nirx û taybetmendiyên ji cîvakê. Ji ber ku me gelek netew dîtin ku pişaftin bi zorê wana kirin bê ziman û bê taybetmendî û hêdî neteweke bê erd. Ji ber vê yekê helandin di çarçoveya nijadiya serdest ewa dawî encameke birêya wê tunekirina nasnameya rastîn bi ser dikeve. Beramberî serkeftina çanda serdest û kûmên nirxên wê ji ber ku ew çandeke bihêz e bihêza xwe serdest e. Mînak serdestbûna zimanê îngilîzî li ser cîhanê ta bibe zimaneke cîhanî pir belav bûyî. Ji ber ku ev ziman kesên pê axivîn pêşî îngilîz bûn karî bûn bi derbasbûna çerxên qirkirin, pişaftin û mêtîngeriyê zor pê bikin û ziman birêya ol tê zorpêkirin ew hiştibû serdestkirin li ser erd û ferehkirina semyanê hêsantir be birêya zimanê erebî û reweştên kûçerî di ol da. Wisa erd bi xelkên xwe tê daqurtandin û her wiha Osmaniyan hewl didan zimanê Tirkî zor pê bikin. Dema hebûna wan û her wisa ji ber ku belavbûna zimên bi serdestbûnê vagirêdayî ye û çûyîna çand bi bilindbûna yek çandê ye û ewa desthilata serkûtger e a serdestiyê bi gelek awa û bihanan zor pê dike. Di dema niha da medya berz bû taku erkên jûr dest dikin kevên şopîyên xwe li dûr hêzêva gilover kiribûn pêk bîne. Ji bo zoreng bi eynî gavê berdewam bibe û birêya abûnekirina hêza leşkerî ji bo berdewambûna malgirtinê li ser çand, erd û takes û parastina çi tiştê ku dagirkerên berê zeb kiribûn. Diyarbûna zorenga di navbera mîla Sinnî Tirkiya li hember milla Şîî Îran. Li kêlek xwesteka neviyên mêtîngeriya kevin Amerîka, Rûsya, Tirkiya, Îran û rabûna pêşbirkê berve çekdarîbûn û pêşbirka pêşsazî Koriya Bakur, Çîn, Îran. û dema mekîna medyayî bibe destikekê ji bo kûrkirina qelşana cîvakî û rêxistina jiyanê û têgehên wê siruştî bêlêdan ji berjewendiya bazirganiyê bi nirx dibe derbirînekê li ser cengeke giştî li hember nirxê jiyana pêşî yê timî zanyar parast bûn lê ew bûye armanc ji xwediyên mafyaya aborî yê kar bikin bi ked ji bo jiyana ku li ser bingeha dadweriyê hatiye avakirin têk bibin û pêş vê yekê li ser milên zanyar lawên hebûnê gelek erk pêşwanin bi kurtî ji bo rûbirûbûna geştir biparêzin bi rewanekî ramanî û sincî ji ber ku zorenga sermedî di navbera
آلیگرن جیانا پاک و آلیگرن خرابی و کریتیه لهر دمه دا دیار دبه و اگر موان زورانگان کو مسرحف بکرا لسر جورین سدم انجام چاوانی و پرگالن وان و مقارب و کرتاس بکرا به یک زورنگ گشتی و دیار دنابرا هیزن روناک بیریه و هیزن چافکاریه و زانین بردوام لکیلک او هیزایه آجبو و جیندانا بدوبون ماف و خیره کاردکه ام دکارن ببیجن کو انین روناهیه رادبن به برزبونا خباتا زانیار آزحمت و دریش جبو چیکرنا جیانکه لسر وک هوی و خوشیه بریا بردوامیا کدو درست بونا هولدانه و را کرنا زورداریه کل پی مروو آفرینر دکه و منسها سیستما سرکوت کرنو بیرول کرنه و تیکوشین جبو را کرنا وی زورداریه و گوهرتنا و بجیگه که پاک جبو آفراندنه هر دمی یا او نایه راوستان جبرکو آفراندن بردوامی او نایه راوستان و نتنه ده چارچوبه یا شونه که یا جهبونه دیتنک فلسفی لسر گردن هویه دجمن و بگونهان هفدو دبینن جبو به هفدو را ببن آلیکار لگل جنگا وانا دجی هفدو تا باشیا مروف دو خدا ببجی کرن جبرکو اواد آرتش دا تنه فرمان بارکه ناکوکیه که دجوار جشی دنابرا کو ببه اوی هاتی تا ارک خوال گور فرمان و خواستنه بیک بینه و دنابرا کو او مروفه یه لهمبر وی ارکه بدرستی را دواسته پشتی شیار بونکه تیوا تایه کو مروفاهی ده جنگ خوینی و سکرت دایه جبر وان شرن والاین تنه ویرانیا گشتی جهمی آلیان راتینه و هبون گمیه که ویرانی پارکی جایه و اگر چه قاسی جی گنگاز به و تایوه تنکرنا کسی نیل سر پشتینه و سرکفتن جمروف را دناوروکا خدا چاندگه پله بلنده بریا برمایا شارستانیا هشمندی و برزده آکوزانیار جی گونده میزگینیا ویدا بونه و کاربون بریا پشت به بستنه لسر دانستاندنا رامانی و وکرنا پیوندین اوینه بریا بینگهن وین قایم با بپارزن لگل کریارن دسهلات آکو بجنگ و مالگرتنا قزنجی و ناسکریه جبر گریدانا پیوندین رامانی بینگه خواه جزانستن مرووی دگره و وان خالن دین نیشان دده دیتنا بردلن راستقینه جدی منن گرتن هویا بیردوزی و این کتبونه دگو تارا نتوی و راگه هیدا به دیار کرنا نرخین جیانا کرده ایوا و گره جباشیا مروف و خورستیا نیازن وین یکن دما برزده جبر کنی وی سازانینی لسر خویا کرنا بانگا گیانی آب بدوی پشت به بست بو جدر وی برکتنن مروف زانیار جداوی کرنا بوبلاین یم بدست مروف هاتبونه کرن دناف خدا جی کانینن کردهی جی مروف را دانستین دکه برو بونا کلمن یم بونه نافبر نافبرا حناس و باورین خلستی دا و بگمان دانستاندن مروفی جهفگاری را و حمدلی بیره اوا چالاکیه که راستقین وجدانیه جه کارگیر کرنا پشت راستیه ندیار را ده دما جنگه و هفخستنا درندی دا پشت ببستبونا لسر داناسینا باشیا کردهی مرووی آکوژگیان سروشته و درته و مرووه هولدار و یکی دیار کربو جبو گریدانا پیواندین خورستی و دناو براوی و قربانی دا بریا برز
کرنا دیمنن و همدلیه تشته مهیشت که ام پالنرن ین لپاش بیواجویا چه کرنا خیره دا سکنینه شیروه بکن و اوا پیک آنینا بدوبونا هایی ده هندر مروه خورستی دا هولدانا لپی چالاکیا خورستیا خیره لجم مروف دا و سرخستنا وی لسر پالنرن خواستنه و سردستبونه یا آکوته آنی برکرن جبو نمان کرنا هاتنن گلان و مالگرتن آوان و سرکفتنه بقاسی تی پیک آنین جنرخ آشتیا درست را دیار کرنا راستیا آشتی بونا خورستی آده هناسین کومن بازدایی دا زورداری جیگر بویه او جنه تبنا خویا سرکه یا و یا به هر ویرانیه و به کو لسر آستا پیوان سنجی دا بن پی بویه لجنگان دا باندور دبه و هر وها افراندنا چاره این آپی دیویا خواه بکرنه و هیا جبو رزگار کرنا جواکان جبن بچونا ریخستنا قزنجی و او پیکتنا و جی سودان را لسر حساب ویرانیه به همی آستن خواه کامباخن ندور بسر کومن بلنگاز و اوان مینا ایشا هری دیاره و خواه درو برو بوناوه دا بتشته هری جمعان و هی تخینه لیتشته هری به ایشا اوه هشمن دیاره و برکارن این خال سر سینگن وانا دا دانی بونه و لسر نانو پیدیوی نوانا دا خواه در نخن کرنه دوسا کوبوان را بسکنن و افتشت مدهله کو ام زورنگا قاتن جیواکی و تفدر باس بونن وانا دا دناف برا هفدو دا شیروه بکن این بخارا پارچه بونا آبوری جیواکی و گرتن هویه آنی بون جدریا فلسفه یا سیاسی آماکسی و هول دابو با آوای خوابا که شین این جواکان و کتبو جکوین و درمان بکه جبر کدو گل دستکن دجمناتیه نه جیان و کارنوانارا و کارل مارکس و فریدریک انجلوس لسر بلاوبونا جیهانی جوه تیگه هیوا آشکره کرن و پر جانان آنی بون زمان دما آخفتنا وانا لسر مجاره گرس دا دما گیها بونه انجامه که کزورنگا دجوار اوا خواگیرا گوهرتن جیواکیه و دیروکان و جنه برس کرنا راستیا وی گرتن هویا ساودار بناو برا خودین هیزه دا و توفن بار کتی این درد خزانی و زحمتی جیان دکشینن و دوربونا قاتی دا نیشان لسر راستیا کدو گلا ملهوری آهایی اوا یکو سینوران دناو برا قاتان دا خورتکه و بلکی او لیسکا لسر تیلا خاپاندنا آشکره بوی بجیواکن بار کتی و دهیله پیوان و نرخن سنجیل هندره جواکان دا با آوایکی گشتی بهشن جبرویه که ام دستهلات دبینن کو کریارن خوین نینی دناب توفن جواکی دا بلاف و شان دکن هنک جوان بونه گریدایی به ایندن و وان گریدایی به ارککی کریتر را دبن جبر اوان تالان کرن و ادزیه دکن یاسه که بردوام و اف خرابتر و پیسترین کاره ده دیروکا جواکان دا لگل خزانیه به انجام نوین بارکتی لجیانا جواکان دا تشت وان دهلا کو دروشه که مترسیدار و کوشبریه که تام دابن جیاسه یا گرانتور آکو مافن وانا خورتی پاراست بو گل او برپرسیارا لسر گندلی بونا ریوه برن خواه و بیدنگیا جماوار هشتو بو ببا مینا گریه کو بشوانن به آب شوانن خواه دکه او دسهلات یه لدور و دیمنن خال و خارزه دزیورینن تشته کو دهیلا توفن مایی آزاریه بکشینن به بلاوبونا برتیل او پورکرنه او باجار جی دبه جی وک پارستگه که مافیاوی کسی نیم بکار خاپاندن و تالان کرنه را دبن و بره و دبن و به گمان کج آلیه کی دن و به چالاکین مرکوژی
دن رادبن مینا بازرگانی بهشبره و ششتنا پریان و کرخانتیه وندابونا مافو کد لنابوان سازین ومری دا جی چلو تفگر شیاربون و گش پیدانه و جبر کو دستهلات همی بجارده خوا به هسکرنا پیروی و پسندیتی کدی کربو و هشتو بو بریا میرن اول کو پابندی ویبن با آوائکی کور دما بو پابندبونا جره و بران را پارکی جه پابندبونا جه خاده راه وسا سرگاه پیرویا تام دناو برا جماور و دستهلاتن ویدا پیک هاتی بون جبر ویا که جواگ گنهن زورا کو بسرت سپاندن هلدگره جبر کو نکاره دردن خواه فهم بکه جبر وینا گرتنا ستوخاریا برزبوی بخوا درگه که جدیتنه که رخنی را نایا راوستاندن و آرمانجا نویسا راستین اوا آجوتنا میجیه لسر سرکشی و خاچرکرن لپیش و بنافبونا هناس ده کیمانین خدا به تایبت دما کتبو دناف سیاست و روشتن ویدا تشتکی هزر به تمامی دادگره نخواست دما او هناس برکتی جیانا خورستی به خارو ماربونا تا کسی جنرخ جیانا زلال را جبر اوا بهتر راستی ایشیته یه نفش بروا قناخن جدا دناو خدا و دگو هزینه گرگاه زانینا امریکی نافکوکی داناسین دکه که اوا روشکه جنرحتیه آن فشار درونیه به انجام دجایتی کرنه آن نه لحف کرنه دناف برا دو خواستکان آن دو گرگی آن بهتر جمراقن تاکا کسه آن بیدیوین خانه لی اولور بواته دستهلاتی و گرتن هوی و تیجان دنه دیار دکه دماکو نافکوکی دناورا هر دو آلین پرسکریکی دا چه دبه آتیر و آبرچی نیشانکه قاطی دور برز دکه جبر تو نبونا لحف کرنه و حفظنگی دی جیانه توفان دا و پارچابونن وانا لسر مالگرتنا نین اوا گیهان دبو جه راستیا و گرتن هویا بودا و آخافتن لسر پیشبرکه جبو خلات و شانان و او جی دیاره دما نافکوکی دورین دن دیار بکه پر مراقان آشکره دکه لدور هفدو دا دزیورن لدریایا تیکوشینا جماوری دا و هندن آرمان جاوانا سودگرتنا هلوستانن و بالکشاندن لسر گریار و انجامن وینا ده واتیا سیاسی آگیشتی دا جبرکو تا کسو کوم هر ده چنج بو وینا کوکیه وک راگه کی جیگر بکن و اینی پرن هنک جوان دروبروبونا دروانه و هنک جی ده هندر پارتیا گلمپری دا بخوادانه جبلی گفن دروی و دبجی که هر دو روین جدا جزورنگا هندوری و هندوری و دروی و تف در باسبوی بن با آوای دجوار و جیاواز
به همان دمه زورنگ بداوی و دناوبرا دو آلیان جیگر دبه به هیز و بونگا خواه آبونه دبن جبو وی گرتن هویه بردوام بکن و بگیشتی زورنگن قاطان دوار سیاسی ایلی و اولی و اشکرت کن و نل هفبون اوا اکو برز دبه لبر لهر میدانه دا و ده فرهنگا پرتوکا جیهانی دا زورنگ تی داناسین وکو شرکی آن پفچونکیه آن تی کوشین و خباتکیه به تایبت دما او زورنگ دریش و بفرح دبه وارهشتن بروا اوین و وجدانیان بگیشتی و اوا وک لیکولینه جبو جپشت راستیا وندایرا لفلکه که گرتن هویه بیواته رابیج دکه و دباکو زورنگ به برهلیستن بینا هوله برهلیستی بینا هوله تشتی کو جمروف را مراقه کی بردوام چه دکه کو جوه زورنگه در بکوه ولواته که دنج در وی و گرووریا دجوار بگره و پیگرتنا به اوینه اوا پناگیا داویه آکو دکاره مروف بکار بینه جبو خواه جه سیورا حسبونا جه تحلی و تنبونا هیویه و بپارزه نویسا ویجهی وک نافگینک روبروبونه هفچوینا بروارزگار کرنا خسری تشتکی دوی پیک وره اگر ری تنگ بو ده روبروبونا سختبونه و کسنوه جبرکو دسایا زورداریا دستهلاتی سرکوت کرده چاره لپی جواکی نینه جبلی کو یک جهر دوکان بپجیرینه و اوا کولتی آن سرهلدانه نخوا نویسا ویجهی والا نابه جه مترسین کوتین کراهیان و مروفا لسر راماندن بدیمنان و دهیووژن و هستن که مروف به زحمتی روش و تنگبونا آسویا چاره سریه و هر وها لبابونا دناف پیلن هستن وجدانی دا تا ببن چروسینه که هی لچونا مروف بروارزگاری بونه جبرکو تشتی تینه دروبروبونا ویدا جهیزا دادگهن هریکریه و سامن وینه وی تهیلن بهتر بکوه دروبروبونا وانا دا و دو هندره ویدا آلاوین هفخستن بلند دبن جبرکو هیزن گوهرتن به همیشه وین خوابا و تاوی ایش و بهیویه لبرخوا ددن لرخ آماده بون و بردوامیا برخدانیه جبو دیتنا جیهانک باشتر دوار سنجو بدویه دا و نویس اوا پیروز کرنا واتیا هفخستنه و لدرکتنا لهمبر لدرکتنا لهمبر فشارا دستهلاتا سرکوت کر جه تاکه کسان رایه و اوا نرخ هری بلنده براواجی نویسکارن دستهلاته ین دبازن لپی پیروز کرنا سروکان و پسندائی ناوان واته چه کار مرووی را اوا پاراستنا کریارن باشه برانبری زور و سرکوت کرنا پیکبوی ده همی روشن جیانه دا جبر داخوازیا زورداریه اوا والا کرنا جواکان جه خاگرتین وینایه و اف جی دهیلا کو جوره که بوه به برهمدان و به سروبری و بلاوبونن رژیمن سنجی تولیه ببن وسا پارچبون دکوه همی آلین جیانه جبر کو جوتبونا گندلی و زورداریا جیواکه هر دکه و اف یکا دستهلاتداریا باوانی جدما هاتیه دامزراندن پیکتینه
و سنج ji civakê hêdî rû dixîne. Ev yeka dihêle ku ew civak bindest bimîne. Mînak civaka Kurd li Bakurê Kurdistanê û rejîmên Tirkî. û her wiha pişaftin roleke sereke dilîze ji bo giyana parçebûnê çîgir bike û xelkê ji nirxên xuristî qut bike ta ku sinc bikeve xeteriyê. Wisa rejîma serdest berdewam hewl dide ku şêweyên qirkirin û dûrkirina xwe zêde bike, carne cilê olî li xwe dike û carne netewî bi navê parastina ol an netewê an dewletê û li rastiya xwe tenê hebûna xwe diparêze bi dewamkirina nezanî û tirsê û heyîna xwe bin gelek nav û duruşman ve û bi hemî dezgehên ragihandinê xwe diparêze. Ji ber ku ragihandin jêra destikeke sereke ye û mîna alavên hêvûtin û badûnkirinê ye ji hişra, ta civak bimîne di zîndanên wê de û çare pêş civakê kêm bimîne ya bi wê desthilatdariyê re bikeve danûstandinê an têkeve di girtîgehên wêna de û bikeve rewşa bêdengiyê heta dawiyê. Helbet ew rejîm ji xwe re gelek xwefiroş rêxistin dike, ji ber ku ew tenê bê nerîn û helwestin, tenê desthilat destûrê dide wana ku bêdeng bimînin yan biaxivin û ev tişt dihêle ku pêşeroja hebûna wê rejîmê jî ne ew qas aram û cîgir be. Bi sedemên aloziyên aborî û tîjandina cemaweran yên bi derbasbûna demê dibin êzing ji teqînekê re. Bi valabûna ew qas di navbera mûçeya jiyana xelkê û dewlemendiya tûfa gendel a ku hemî hatinin aborî û pereya gîştî di destê daye ji ber ew tûfa bi desthilatê re ketibû hevbendiyê ji bo pere û semyanê hemî li cem de bimîne, li gel ku ew desthilat bi yên mîna xwe cîran dikeve hevbendiyê ta li hember gelên xwe rawestin, ji ber çi teqîn li cem wê an li cem cîranê wê biqewime, bandora xwe rasterast li hebûna wê dike wek desthilatdar. Tê wateyê ku xala hevbeş di navbera van desthilatana tevî çi qas nakokî di nav wana da hebe jî ewa dijminatiya gelan e û xwastekên wê ji demokrasî û dadmendiyê re û van keleman ji civaka bavanî tên. Ew civak bêguman rûweke ji desthilatdiziya serkûtker e. Wisa cîhanên wijdanî ji pirsgirêka bîngehîn naqetin bi rizgarkirina mirov ji zorkarî û wêrankirinê û dûrxistinê ji mêjiya bavanî ve, a ku ji rewş û reftaran zordaran pêk tê. û her wiha desthilatiyên serkûtker bi van tiştan hebûna xwe dibînin. û dibe jêra û dibin jêra destikek ji dewamkirina zor û bêcaniyê. Dema mirov ji hizrê azadîbûn û sivîlbûnê dûr dixînin, ji bo berjewandiya bindestî û xirakirina civakê bicî bikin. Tê wateyê ku desthilata gelemper şerê civakê dike û rewanê
پێشڤەچوون û ڕووناکبیریê armanc dike û ewa di aynî demê şerê evînê di navbera mêr û jinê de dike. Birêya reweştên babanî û reftarên kevin û her wiha dibe rêgir li pêş avakirina malbata a li ser evîn û xwestina xuristî de çêbûye. Birêya bilindkirina nêrîtiyê a li hember evîn û azadiyê bi giştî radiweste û ew desthilat jî li ser azariya jinê û dûrkirina wê ji mêrva dijî ta nêrîtî bibe rûyê diyar ji zorkariyê û kokên wê yên dîrokî a cihê xwe di dîmena siyasî a rojhilat navîn de digire. Wisa nêrîtî mîna sîstemekê, mîna İran, Tirkiye, Iraq, Rusya, Efganistan, Şîşan û her wisa diyar dibe. Ku reftarên tunekirina civakî saz dikin û dibe ew desthilata bilind û peykaner a civakê dûrpêş dike, wisa ew civak dûrî evîn û zanînê dikeve û bi reftarên qatîva tê dagirkirin û bi taybet li rojhilatê de pirsgirêka cenga li hember evîn û azadiyan bêhtir diqewime, ji ber ku hebûna evînê nîşana mayîna malbat û civakê ye, lê şerê wê rastiya rejîmên serkotker a ku xwedanî li ser singên civakê diyar dibe. Birêya tunebûna hezkirinê di nav takekesan de di pirên şaneyên malbatê de û hindikê wê xwe bi jiyana nûjen ve têr dike, an xwe bi yeksaniya naverokî de bi rex dike, lê ji ber ku jiyana me ye a bi windabûnê mafan ve dagirtî bûye, ji sedema serdestbûna berjewandiya diravî ve em dibînin evîn dûr dibe û takekesan ji civakê ve dûr dibin û di koçberiyeke derûnî de dijîn û windabûn cihê xwe digire di derbarê axaftina di navbera jin û mêr de li cîhana wijdanî de û zehmetiya pejirandina jiyana azad û peyketina li dû banga kurahiyê û ne qanîna çêkirina xurtbûnê di malbatê de, ji ber ku ji çanda evînê dûr in, lê xwendina tiştê li hundir de di şaxê danûstandinê de bi demborînê re ta jiyana niha bênasîn û aloziyên wê bêne fehemkirin, ewa tiştekî gelek girîng e ji bo berketina dîmenên jiyanê û diyarde û şopa wêna li ser henas û reftar de. Birêyeke felsefî kûr ji bo bi destxistina kêliya bazdayî ê ku mirovê xewindar pê mijûl dibe û lê vedigere, heta ku di hundirê henasê xwe de be û li pêş vê hewldanê de hewldaneke bi derbaskirina tiştên yên mirov dijî bi hemî nalîna xwe ve di dema tenahiyê de, dema timî daxwaza sîstem dad û şadiyê dike, li cîhaneke tev de gurbûn û girtinheviyê ye. Wekî ku pêdivî ye li ser afrêner ku li pey cîhanên hunerê bikeve û bi gula li suruştê bedew da hest bibe, wekî çareseriyekê dewsa şopandina derd û xemgîniyê, ji ber ku kêşeya heyînê bêçare ye, ne penî ye û zaroktî melhemeke dijî koçberiyê ye, bi nîşana xwestina berdewam ji tiştê dembohirtî re û ramandina bi wê û her wiha jî
پێگرتنا ji naverokên mirovahiya rastaqîne ve bi rêya hevbeşdariya a nûnertiya bedewbûn maf û xêrê dike. Mîna nirxên pêdivî hebin ji bo bêne diyarkirin li gel gerdûnekî bêgiyan di nav da ez-ezî, nezanî û sûdgirtîbûn diyar dibe. Yên gelek lerzandin û cengan bi xwe re anîbûne û bêguman ku encamên wê azarîbûna perwer û tenahî û koçberiya wî naşîme dike û pir gengeşiyên zehmet aşkere dike ji ber ku li paş pesindana numûnî da jinê ye li dûriyên bedewî ji evîn û hebûnê ve diyar dibe û ewa para rehî ji civakê saz dike û mêr di çarçova wê civakê de bi aliyê mîkanîkî ve têkildar dibe û zorenga siyasî hinek taybetiyan dabû xuristiya civakê binsaya kirdeyê pêkhatî di hejandina sîstema wê ya xwezayî de. Dîtinek li mirinê. Mirin di xwe de nepeniyê diyar dike, tevî ku carne bi bergê mirov berz dibe û jiyanê bi dawî dike bê agahdarî bi dîmeneke kirêt û pîs û di nav da rastiya zayînê dibişkive ji ber ku mirin piştê demê dişkîne û bîrnasê Frensî Blaise Pascal di derbarê axaftina xwe de li ser mirinê wisa dibêje: Ti xêr di jiyanê de nîne, ji bilî ew hêviya bi jiyaneke din be. û mirov bi qasî nêzî hêviyê dibe, şad dibe jî. û yên hefsarê baweriya xurt bi hemdemiyê ve kirine destên xwe, bêşansî nabe parê wan. û her wiha şahiya wan kesên nemeyldar ji vê yekê re wê nebe. Pascal wisa dibîne ku mirov rizgar dibe dema bi tiştekî ve tê girêdan, an pê bawer dibe, an dema bîre hemdemiyê dike di jiyaneke din de û nîşan dide ku şahiyê bi rengê hilatina hêviyê tê xwezîkirin. Lê mebesta Pascal gelo çi bû ji vê baweriyê? Mebesta wî meraqa yê naye temrandin û ewa mirov li şadiyê bi rêva dibe, bê ku têkeve xefka sekreta bi êş ve, ji ber ku ew henas namirin lê vedigerin pergalê xweyê pêşî û xwe bi heyîn û jîndar ve dikin yek. Lê bîrkar û bîrnasê Frensî René Descartes vê rastiyê dibîne di xwe de wisa dibêje: Ez baş dizanim ku li cem te hişekî gurbûyî heye û tu hemî cureyên dermên nas dikî ji bo tu xemgîniya xwe aram bikî. Lê ez nikarim ji te re nebêjim ku min dermanekî dît gelek bi bandor e. Ne ji bo bi min re alîkar be ta ku ez sebir bikim tenê mirina kesên yên kêfa min ji wan ra tê, lê ji bo ez ji mirina xwe nema bitirsim. Tevî ku ez ji wan kesên yên jiyanê gelek hez dikim û ev derman ewa dîtina me ji xuristiya henasê me re ye. Ew henasên yên wekku ez baş dinasim ku piştî gewdeyê dimînin û ew ji bo şadî û kêfê re hene, gewrtirin ji yên ku em pê kêfa xwe li vê cîhanê de diqedînin û ez nikarim biramim ji dervayî ku ew kesên yên mirin
هاتبوونە بەگوهێستن لە ژیانێکە ئارامتر و زەلالتر ji jiyanê me û em ê rojekê tevlîwana bibin û em ê bi xwe re bîranînin berê rajin û ji min diyar dibe ku bîreke hişmendî li cem me de heye û ez piştrast im ku ewa ji gewdehê başqe ye. Dema Descartes behsa rewşa tirsê ji mirinê dike, jiyan pê gelek zehmet dibe, bi çûyîna kesê mirov jê hez dike. û bi çendîn ku em jiyanê hez dikin û pê şad dibin, bi qasî em bêhtir li ser xwe ditirsin, demayê em jê hez dikin bar bike û bi çûyîna wî ev dilzar dibin. Wisa jî tenahî mîna hestbûna bi mirinê ye, me dihêle ku em pê re rûnin. Niha em werin li bîrnasê Holandî Baruch Spinoza binêrin. Dema behsa mirinê dike, wisa pesindan dike û dibêje, hişê mirovî naye wêrankirin bi rengekî tam bilaş re, lê tiştekî nemir têda dimîne. Li vir bîrnas Spinoza li dor metirsiya nemiriyê ji nû ve dizîvire. Guhertina evlaşê mirovî ji tiştekî berhest û din wisa bi heyînê re temam dibe. Angu jê re vedigere, bi hêmanên wê yên tam ve û dibêje jî, me bi hişê mirovî ve tiştekî girê nade, angu berdewamiyeke em nikarin bi demê ve diyar bikin. Ji bilî ku ew tişt hebûnekî ji laş re derbirîn dike, birêya berdewamiyê şîrove dike û em karin birêya demê ve nas bikin. Angu em berdewamiyê pê ve girê nadin ji derveyî hebûna gewdehê. Lê tevî vê yekê jî pêdiviyeke nemir heye bi hebûna xudayekî bixwe û ev tişt bi mêjî ve girê daye û wê serdemî bimîne wekî pêdivîbûnekê. Li vir Spinoza serdemiyê bi nav dike, nemiriya hiş, nemana laş û guhertina wî, ji ber ku mêjiya mirovî di çarçûv ve vê wateyê de dimîne û di nav nifşan de digere, birêya ramanên yên ku bi nirxên jiyanê ve ne bi mirinê ve girêdayîne. Zarzariya mirovê zanyar ku reşbîniya reş hilkişîne, a ku girîngiya ramanê û wijdanê bi hevdû ve girê dide û hewl dide ku bi hawara bêmadîbûyan ve here, yên xwe xistine di binê dîtina a wêranî pîroz dike û tiştê pê girêdayî wek tundirewî, nijadperestî û heznekiriya adin. Danasîna bi valahiya hestbûna bi bêhêviyê û kar ji bo durustkirina dîmena jiyanê a ku li ser têgehên siruştî de hişarê dike, birêya gurkirina hestê afrênerî ji bo jiyankirina jiyanê bi awayekî baş û li ser afrêneriyên mirovê zanyar li hebûnê de derbirîn dike. Cengaweriya li hember paşverûtiyê ji ber ku ew riwê herî kirê te ji mirinê re û xwe bi çekkirin bi felsefa jiyanê du qonaxên mirovê cor bi cor de, heta qonaxa dawî awî dibe ramandin û çêşditina bi dawî encamê û bikirdeya tevgera demdirêj ve hatiye naskirin. Danasîn bi başiya ramandinê û nûbûna wê û ewa pergaleke tekane ye ji pergalên jiyana neberçav re û xebatkirina wê bidîmeneke gurbûyî birêya wê je huner û ramanên azad be.
ده ام هرن لجم فیلسوف زانیار یه آلمان ایمانوئل کانت تا ام ناس بکن پسندایینا وی جمرنه را ده چارچوب هولدانا وی جی تکسکرنا نمریه و وسا دبیجه مرن تنه او ماسکا کل پاشخوا چالاکیه که هری کرو انجامه که خورت و دشخیره و تشت کویاسه وکه مرنه بناو دکه اوا دیمنا برچاوه جیانا من را و اف جیان اوا جیانا سنجیه و تشت کو بناو لید به مرن نکاره تجاری کار من قط بکه جبر کو کار من دوه هر سری و پیدویه لسر من کو از به ارک خرابم جبر کو تسینور جیانا من را تنیه از نمرم نمریا دستکفتی لجم کانت ده بناف کرن بدیار کرنا نرخن سنجی ین پرده رادجن رادکن لسر و هف آنینه دنابرا مروه کارکر و خباتن وینادا بوه چالاکیا یه خورتیه انجام داده و پشت را دبه کارکی نمونه و تشتکی گرانبوها دستکفتی بوه برستر دبه و پی مروف سربلند دبه تا ببه او هیزا بکارتی نجبوزانینا جیانا نمر آکو پی باور دبه بریا بردوانبونا تفگره یه جهولدان باش را ریود که وسا گشیه که ده کارن راست ین دور جدیمنن سختبون و پان کرنه جبو باش کرنا جیانه و تیگهشتنا و با آواین جور بجور و لپاش و ماسکه یکو کانت بناف کرو بوراد وسته و اوا ماسکا آل پاش و چالاکیا شرپین و پیک آنینن گلک دمینه و زمان روشاوی اوا کو گلک تشت هنه لبندا مروون بریا بردوامیا هولدانه و نامه زانیاری رانا وسته لیزیده دبه جنفشک تا نفشکی دن و ام لورجی هیگل دبینن سرکش فلسفه نمونی جمرا بحثا لهفهاتنا گیان به هناس را دکه و دبیجه مرن او اوین بخواه و دمرنه دا اوینا بیسینور آشکره دبه او یکبونا تشتی کو خداییه به تشتی کو مروویه خدا بخورا بیکه دمروف دا دناو بیداویه دایه و بریا مرنه خدا خواه بجیهان را لحب آنی و بخورا حتی لحفته ویانا هیی دیجیان دا آدبه چافکانیا چه آفراندنه و تفگره برز دبه دمانیزی رو کاتون نبونه دبه و دبه کو تمامی دمرنه دا جهولدان مروف جبوه هنکی به عالی بکه درته جبو کو اوینا مزن ببینه با آخافتن کرنا هینه دکیلیکن بری داویه جبر کو پیوندی مروف بجیان را اوا بخوشی ریه که جناسینا دیجیوه و پرس جهزر دور ناچن با آماده بونا مرنه آن به ندیار بوناوی و اف جمرا اوینا بیسینور دیار دکه یکو دمرنه دا لجم هیگل دا برز دبه لی اوا لجم شوپنهاور دا نیشانه که لسر والاهیا بدون دیا یکو جیجیانه و راستیا مرنه و ناقته و لورد بیجه درد اوا چوینا چارانوسا راستینه جمروفا وکو دوی امل مرنه میزه بکن مینا آرمانجه که راستین جیجیانه را جبرکو اوا دکه لیکا مرنه دا چو مروف ده دربار ریزا جیانه دا بریار بده تنه دیمینه دانر کرن و پیشکوتن و تیکوشینا آکو ده جیانه دا دیار دبه با اوایکی والا
و bêdunde û nakûk ve bi xwara mirov digihîne encamekê ku vegera ji cîhana wî mîna rizgariyekê ye. û tiştê ku şûpîn hawr gihaye wê li ser rastiya vê jiyana nakûk û aloz da bi awayekî vala û pûç ve mirov digihîne encamekê ku mirin mîna azadiyekê ye ji wan zehmetiyên xuyanîbûyî, mîna paşverûtiya kirêt, nexweşî û zûdariya belavbûyî li cîhana xelkê. Ev hemî mirov reşbîn dike, lê tevî vê jî viyana xwestina jiyanê ferehtir dibe tevî rastiya wê ya bervawêraniyê ve diçe. Ji ber vê yekê mirov pêdiviye li ser wî di jiyanê da xwedî rol be, ji ber ku jiyan ji malzaroka mirinê ve dibişkive û ne tenê mêjî dikare bersivê bibîne û ne jî takes dikare bi tenê zanistekî saz bike. Ji ber ku kêmanî di her destkeftiyeke mirovî de ye bigîştî. Ji ber vê yekê Nîtşe dibêje, ti dem derbas nabe di nav kêliya ya bigîştî ji ber vê yekê ti dem derbas nabe di nav kêliya jêhatîbûna te ya dawî ve û yekem tîrêjekê ji bo berbanga jiyana te ya nû re û wekî çirûsîna biruskê wê cih diyar bibe, tevî ku gelek jîndarên saxlem guman dibin ku milyarên salan derbas bûne û nikarin wê navegerînin, ji ber ku ne demî û dubarekirina rojbûna zindî li heftên dema mêjî xwe dide aliyekî. Dîtinekê di têgihiştina êşê. Hewldana mirov ji bo êşê tê bigihe û aşkere bike, ne hatiye avakirin li ser meraqeke xewser, ku nîgaş û çêja afrîner an xwender meyildarî wê be, eger bîrnas an hunermend be. Lê qemitandina takes bi derdên xwe yî girêdayî bi komê ve, ew hiştibû ku di nav êşê de bifire, ji ber ku henas kedekî dide bin saya cengê, ta bi bar û giraniyên xwe re be û xemsariyê derbas bike. Lê tibî bi zinarê kelemê dikeve û mirin bûyerekî şûpedar e di sazîkirina hunerê de û hêmanekî sereke ye ta kes dihêle kedekî bide ji bo berketî tiştê ku di jiyanê de çêdibin bibe. Ji girtinhevî û berjewendiyan û têgihiştina henasê mirovî bi evîna jiyanê ve têkildar e. û bi tev derbasbûna dijwar bi xwestek, hezkirin û dilxwaziyên mirovî ve jî girêdayî ye. û dibe ku rastiya zorenga heyî têgeha dijwateyan cîgir bike, yê bi mafê jiyanê re ye dewsa çanda mirin û tundrewîya olî û girîngtirîn navdêr ji bo berdewamkirina vê zorengê ewa evîna erdê ye û berzbûna wê di wijdan û hiş û sewda de ye. Ya taybet û giştî mîna nirxek kûmelî. Dûrî tiştê ku bîrdoziyên siyasî dibêjin, lê bi armançkirina damezrandina jêhatîbûneke mirovî pêdivî ye li ser afrîner ku bi hemî çêjin cuda re biaxive bi banga wijdana berketî, ne wek tiştê ku gotarên siyasî yên kedî dibêjin û bandorên zimanî û mirovî jî
ji bo çareserkirina kêşeya hebûnê ne û hevgariya takes di hizrê wêjevan an ramanyar da ne tenê bûyerek e, lê pir caran pêkenûk bi hevgarî ve cî teng dibe û dibin komek hest ji tenazî, laqirdî û hêrs pêk tên. Me dihêlin ku em belketî alaveke rexnî bin ji bo çareserkirina lerzên jiyanê û qelşiyên wêna û sixêf tenê bersiveke derûnî ye ji hêrs û duduliyê di kesayeta takes da dertê. Ji ber ku evîn çêbû ji bo bergiriya henasê me bike di şer da û her wiha demokratîkirin saz dibû ta ku li dijî sitemkarî, tundî û hovîtiya destpêkê raweste.